and was in a mammy kwa G school a couple of by 2 weeks. So when you 3 months, 2 months in Podia. Or you say, I was to do 3 months to look medium. Oh, Mudem, and the Tiffin, or Rebecca, or Rebecca, or go on 4 banana with you, or hide Naman who could. Sasa nkola nanyini ejapade nanyini Hamemba eche farmer womo lalai wa high filling station 20 years 10 pesos wa mayebi ena me koye se mayebi ena wo see ye ni chefa ti last year me dia asam no ba ha me de ba ye no mo frɛ no see omo ma menye den emra no ho na ye meka ti me koye Kone no koka ya nti ase amma mpanyufo nyina ba mu nti ase amma eno ane se be ma no o ma wo me pacho ni reason me san a o se wo ma no ma wo o si filling station ni papa dia eya wa ase eye ma ase no dia okay ene fie ni nsusu ye ma ase ne dia nti ho no mo no me ka kire ne se ma ase a wo wu dada tambe no be si fie tambe no be filling station kase o ma ye men kase o papa dia nti se ombema emana agi so omoche no papa no mama no omoche na mi kunu no chefa no o ma che dia ma ne mano yo mempa ne toto mempa ne noa me ba panyi ma bi owo mate o de do ba maye no fa maye eno so aye chinchine chen timi man mi nanti noa na mi kunu papa na o hai ho man na o sa ton amano no na papa no sampa or high filling station manye 20 years 30 years waji 30 billion aka 20 billion na wo hu yentem anka sa 30 billion no o mfa mma no ntese 20 billion na aka no o so onko ye krata amra kire on kire ye de wo sika no onye de onanka se papa no o to no on ye de mfa mma ye o ma eni yeso esade abenti yenko no ho na onye krata mai nti ye koye mene me kura ene me kunu babako enyina koye Mr. Understand anya djuma papa na sasuma me sabaye Mr. Understand anya djuma enura me sabaye me company form wo krum wo nyina ho bia so ntimi nka na asem omo frɛ no kura anya de obeba ntimi sa company fo bi omo wo ntonso papa na so omo frɛ na omma na som wo mu nche omo frɛ na omma ntia so omo mpanyifo no ntino me fan ko radio station before me de koye no na msiyo matinti ena na pay me di asam no sabedwa to amo me ne boafo dise nyankopon agise mo papa na enipa bi a on pese obema me ma ne chefa dise a me to me ba be ma no yare me ne ba alasie o wa ho de anka me ne bae panyin nso so wo yekrom nso yare wa wo mamu wotwe yesi mi ensanyi na ewu onanka sa nso so oyare me hu no da nti so de me chefa mamia me to kwa hwe me ba panyin nu na me ba keto no so kuta me no oyare no so me de so me ko doctor no be fa baabi oh ntina me de aba mo ho ntimpa ma hwo mo mboa me pa cho na me pese me bisa se o se dan no mu si no na wo sesa anwea na wo sesa abo that time no na wo kunu ketwa no we me kunu ketwa no odimate ma me kura isesi amene ni ti papa alaje likita e fa na alaje likita mpacho na asase no na ye hwan asase ne me kuna asase eden ne chere se na ye kuna asase me kura ne to asase no eye ne nkrata ye ne bibia eye busuya asase ne busuya asase tamwa oba e chire kura se obesi edan ewo asase no so me kunu ka chene se wenye ne sika onkoto na asase no onsi ne dan on pese da achi bi one ne mba ba bepre ewo ni fie ha adenti na wokuna to na asase na ni nua timi sori ba se obesi dan wo ho asase na ye omo papa asase wokunu nya ska ye mikuna asase mikunu tom petrol no obedi budget petrol no petrol ne tankers no bibie wansa na budget no moto nyama no so nto moto so no na ese ono wo fuel to woton ye no ono de kwato asase me no kan ho ase na menye me ba no kitikiti me ba be mesisi ya oda ho yare na menye me kitikiti nti me na me konsuo me na me no aduane ma asifuo no mi ansa na me sase sa anwea ne de bia na paafo de be se nsuo omo ma ndo ma no me na me konsuo me na me sese anwea no
ntinya ne papa dia filling station no nyene papa dia efie no na mpacho be ware na mote hin na mote abusuan fie ana na yet dan mu aya hai na mo han ya han dan na ukunu ka kire oda se bia omo wo abusuan property bia na se menyapade a wo ye bia ne papa sika soso ana ne papa oni ni nuamo na ne papa bo ni dwetre bia na bibisa dabi na Holy Tuesday and na ya benada kron nyankopon e de ache yen se enen so yemfa nhira ewo mu enti baby a wo na wotemene na wotemenka bia mechiaw ai kwabna James o de say Papa J Felix kwabna Felix say na your birthday, happy birthday to you. And and I benada bia in a birthday means so Thursday bia in my birthday. Enti ene kwabnafo nyina me mama happy birthday na mo what to say. I mean so bia ho ye anopa ejie anopa wie yatena se na onim say mwati konkon ne dadade a na esa asem aba asem so de of course e bia ba fi say empanyimfo say ade a chine anti asem foforo ayechi eyechi wade akase pa enti ene mo de hye nana ya Owusuaa bra time we koko sister no miensa bebo eye me ne mabedwafo dia ye na seat no yatena so ne ba besomo anti ye amomo ayen enti ye damu live wo Facebook sanso so na YouTube ye damu onua TV de ma yesenkanea na medam se soko sa benkwan ase a ade ache so anope ye besomo mama o se asa wagye ho ama me mama memo akwaba ya obapa bacho na ho te say erade ehunyemobo ena mpacho ben ne mame wada ma ya ba asem na me ka kire wo no de ma tiefo me ya mpa dance enuro na ebon ho no ohun sa sent no be se me ho bon bi mati ti da be na beto abo me echina kra tiefo ati o kire mo ba me the evidence be kire wo mo mama se bibi ekoso erade adun na enene ye di nkomo bi na wanyini oba wo ho fe o wo fe pa o because me hu nkrofo bi omundru age no kra de wa age ezi a chewo mo no den no mudi omo ho na me ye ni omo ni padua ya asemu ana ho ofenso ya na da nhira nyame hyeda de mo boy no de no kre nyame hyira mama nyame hyira e wo se do si e handle okay ya be din nyame ati Papa J Obapa boys ni nyina boys prefect maje title no na ho ye nyame adom ye para o kasama mo kasama boys no the brotherhood okay fantastic bibi ekoso nyame adom bia boko ene ya basi ye besom ya ba ne ya ba okay ya so no wo waso no ye twa won maso na ntikasa ajua nana ya etume ba bi ageme straight na ho ye de nyame adom ye besom yaba etumo se tumbo tumuro tusamani me papa no nti ma chi ni nyina agumitrim mbajo dede wani bi ani dede wani wom za bisa papa tusami ewu dede wani otumo se tumbo tumuro bisa papa oso de Mesi wa pepe pani ache afuna Owusuaa de ni ma papa nche wiye sawo baby I'll share free be I'll share live on Facebook no so ya share na obi so enya bi enhye YouTube no so sa ya share na obi nya bi nhye ya comment what you say ai ma ye hu wo comment no because eno and keep yen going eno unza mo na mo ye judges no online judges na enemo obi case ba me unza obi ask this ask him that ask this ask him this o say na do fa what bro for chairman me ba be can bro you know I'm the official English teacher for Reverend Sia
Apa live. Reverend, welcome. And bro, for no car, It's our home. Baby not shaking room. And the road wasn't clear. Yeah. The road is fault. It's fault. Fault. Welcome. Fault, yeah, now fault. Fault. Nina. You are going. Welcome. Thank you, madam. How are you? Oh, the road is clear. How was your day? Everything yesterday. Everything is all right. All right. Fantastic. All right. What did you have for breakfast this morning? Oh, my breakfast is fufu. Oh. Hey, me dinner prekon say on say ya na programs na doso. Enti me na me pie dia. Na just say 10 bia me drew fi bia no shaking. So you eat fufu for breakfast? Yeah, fufu. And you take what for lunch? Lunch maybe I can take rice or hey. Yeah. You don't take tea, cocoa and those stuffs, coffee and the rest? I need it, but at times if I get it I The English is Englishing. The English is Englishing. Yes. The road is clear. The road is clear. And I Yabasum. Yaba de niaba. Yaba ne yaba. Intino yanko first story. I'm so much interested and most of Adam can bro for dodo. Membra from as a bro for me can the road was shaking. Intina na mempese. O say brofone de ani kumuba. Sawo hu. Okay. Era memo akwaba. Yeah na ma. Udin Pacho ye flame you loot. Huh? Loot. Okay, Pacho free him for never. Pacho me wa Accra. Accra so. Ofanko beria. Ewie Ghana man ni yetie fotio. Pacho ofanko beria Accra na me wona. Na me ye adwuma se me tombe sheet ne business kakra na me ye. Na me be yare na enye agrokra nyanya me anka me wukura na ye yare be pacho me ko hospital no musi me ni moja me ni nsu to musi me sunsu kura almost 15 no musi me BP manya pressure so onya BP ni pressure sana doctor ne ka kire me nti moja na o ka so mo de bebo me de manya scan to nti o mo no o mo be yi me na meji loan ewo prime microfinance no mo so omo nya botere mame no mo so ombe bo omoja acha wo enye scan tua acha de bi e no mo yiu acha nti uye de nya moja acha manya moja nti doctor ne ka cha me se enkontomre ne kwam susa na ya me ya suska semuti no mentimi anye ho ayibia kontomre ne kwan susa no suska semuti na ne manko yi toaso na meji loan ewo hachu na we no na ye frɛ no prime microfinance ti me kwaji loan 5000 na me de ye business kakra fe no mo na yale ne bebo me na omo ba ho ne ye leader na wodi ye ne ma ye kwaji ska no okay me pese wo ma ye tiefo te yare no ne loan na si yare no wo so dada me pacho de bi o kan ye na doctor ndika na ye me won because me nyare doctor ne ka de o ka say me wo BP ne pressure no na ye me won pa because me nyare okay na mon ka bi sa so nkire me da nti kwan be na yare no fa so bae pacho me nim say loan na say aye pressure ma me ntina masa problem ne bae na tu da sorry na oyare ana me kwa chi mu ti mi sorry ye na nkrofo ogu me ho amusi me twahwe na mo di nsi ogu me so sa no baby a ukwa achima na ukotwahwe ye pacha no mo do ko hospital toaso nti me ji loan no sa na me ti na ye leader na wodi anim no na ode nkrofo no ba ho ma da bia na tokwa ne diade ti ma bank for ne so de police for eba wo se min tuyeska no ono so na wadi anim ti na se de na ne ma kono na ani nya mame
se ma me ne me ba no kura edwane frifia ye kwa ama saman enti man bi na ma ye completed na ye timu nti na data me kuta me phone to se bank for ne frame a omuso mbeye me wanted na me se me kura se me yale me ni anwadin bi a me di beye adwuma san asasama mu kanti ama me kura ma adwane afrifie se a me nenam nti amamude me picture no rutu ama na ewo so omude kwato Facebook nti mi na me frefia omuso omude me picture no akọ Facebook ti last na me niskanti me se me koton me koye choba kakra nti me several man nkrofo mienu bi na mo say sister ide wo ya say gay ya wa ye wanted no nti nyame enu mantimi anko choba ewura ne hobim choba ewura ne frame sa mantimi anko hobim nti me phone no so ebe yiraye ti emane ma ye basa isi almost 2 years ni me ba no enko school na ne ma so aye basa e ma me so emani de na no so isi aye kokko nyina ahye me so na me ye adwuma kakra akrama ono so wonya bi e de bu aminuano enam sent no menu aketwa no kresi o se na me so ntina wako secondary school ti ono so wojai isi a obetwere twere no so ayewi akra yin so okuta me ono so wonko school na me de bedam sado fom wa me na mentimi eni nkrofo yi enkasa na mentimi nya adwuma na akra no so okuta me no mentimi ma no nko school ko se ko 2 years no nko school na me so mabra ba ye basa ebre o say a leader no oye o ka say leader lone leader ye pese etiase ye wo eno o ka say leader ase e kire sen me pacho no so no ogibi bo no enam no so na ye hu bank no enti mo ye ne sen kwan ben na ono na gi loan wo ho no na ode wo koye na mo ye kuo mo ye kuo ni padodo sen na menene de eni ni nuane ye yetre na nkrofo tu so be kan ye ho nti mo ye 5 loan o je sen pacho me je 5,000 50 million pacho okay o koji loan na ya kase fa bi to ase pacho me de 1,000 to ase mo ye kuo ni nti na de 1,000 to ase ana ase ende pacho de bi mo de no mo se gira ansna mo be ma wiska no gira wo diska to ase wo je 100 million ya wudi 2,000 a bet to ase okay nti o ma wo de 1,000 to ase na hwan guarantee ma e pacha ndo mo guarantee o mo be hwe wadwuma na se wadwuma no koso a de wo pe bi o mo de ma se adwuma ne so a ska bi a wo pe bi o mo de ma na se wo se wo kwaji loan na ansa wo de kofa bear sheet ne panties e pacha na me ye adwuma ne dada na wo ye panties ni we na wo store anaze na de ko ejima e pacha da bi na me wo baby a me ton be na enye store ya na me de ko echi pacha mbe hwe en on be hwe eno ne den eni bear sheet no na me safa atwomo so kan so mo be hwe okay nti yare ne bo ne udi san wo hospital we di almost 1 month udi almost 1 month pacha nti udi almost 1 month no kwan be ne fa so ye yiu say ye yiu bills ne ade ho ne tuae doctor no ebua me pa because na be oni kosro be say kosro almost 1,500 kra the doctor no so if I have na a hospital be na a private hospital na din the same private hospital ni din the same edino na me sheda obi a wakoda hospital almost 1 month edi same 1 month kra there be me chese wakoda hospital where edi same call 1 year 2 years money 2 years na won nim hospital cross me yare ye de me koto ebia hospital A ana hospital B hospital there de me koto mata de ana say ye de me koto pacho hospital no edinu na say school na ye wintama edinu aye mistake akra bacha na hospital na we area ben pacho ewo Yellow House Accra so ndi Yellow House side be na Yellow House wo 7 days Yellow House there be ahaya askwa no makion wa askwa mo wa askwa Akoma FM wa askwa
enti yellow house ne 7 houses den no e wo bron 7 days ne e wo bron no benzo e pa che wo so tum sad na wo te hin pa che na me wo fanko berebe eno so ben fanko beria ba che fanko ni so tum e ben yana okay enti so tum ho no side ben 7 house 7 days 7 days house, but the hospital one ye floor no yellow house okay 2 da almost 1 month pa che who okunu Pacha na me ne be ma na tebe me nya sa issue no issue ben say me lo asem ne ba ye na mo ne me ntemaye basa akofo ba foforo kra nti wo kwaji loan no be ma na one ne te on na one ne wo akwala yi pacha de bi na akwala yi papa we pacha ne papa de o sewi o sewi na won hwe no na etiefo ne adofo na enhwe no be 2 years no nko school na afi na wo be pem ade na ko school Achakra no mene ne papa ja na onya wanye mponti mene na ba kra eno de ensi be ma no kwan so nhwe ne ba o so onim sa pasha ye nimu ma bebre sister yo ti we de one ne wo ye kro ne na ja nso hwe ne ba pa eno de ensi ho kwan say ya ne ba nko a de eno ne ensi ho kwan what de make no pasha nti ade nti no wonhwe no Ufri seshi. Pasha. Njede nti no nhwe ne ba no. Pasha men shede ni. Nti ama no kwan se won hwa akura no. Na kasa kese, wo maame ene wo papa, ene wo abusuafo wo he. Pasha mo nyina wo sewi. Omo wo seshi. Pasha. Nti ade nti na wo nko seshi ana se wo lo nsem iba ye den no ma ya fa ho aboa wo. Pasha asamu tumi ya minu sama me na ebeboa me. Si ama me no so oni bi. Okase oni bi amenti ase se hwe ye den. Ekua na yeye. Ti si ayekoko no so ahye. Afi no mo start dua. Si ama me ni ani da so baabi ase. Ma me betimi aboa me. Na papa e. Me papa so de say school mu na one me ma me be wo me ntino no me ne na anche da ntana. Ntini mu papa nso. Na sen kwa na me hu no. Okay. Na hu no mo abe no de boa. Me hu no kasa na me wa kra anti. Me sheda ne nhia bebre. Na your friend is saying, kunu be ma na one nete no. Me pese wo bo me ehomu kakra. One be ma tia minim se be ma de one nete a wo up and down ana se niema wo ye bia one ne susu ho. Wo kwaji loan one ne dwen ho. Ikoji loan dia shasa na me ka kire no be eche no na me koye wende me ndie mama na anye awewo aha like kasaye wo mic nim ukwaji loan ubo na mane shasa na me di wudwuma ne de me ka kire no be me kwaji ye ne de man ka kire no eden na si wo ho kwan se ukwaji no ubo na mane ba ukwaji wa ma na mane apacho sadia na asestra na no ne medicine na mani nji ho okay okasa asetena na no oti a asetena na obo na oye oden no chese asetena ni twa asetena ni mfoni kakra kire me apacho na wo momme na nso se wo kwa asole na wo kwa echi kura wo se wo kwa be ma ho oya me masem apacho de bi oba no wedi mfie zen okọ 12 years September no wenya 12 years jojina class en class 6 Ojina class 6. Nana senka emrama ho kwan na betimi akata akwala ye ni mu anka mpese mbisa akwala na asem. Mo betimi atwa na ni mu afiri ho. Me pacho mo ma akwala na betena se na mbisa na asem. Ai mo ma akwala na mbra na mbisa na asem. Be ma no ni ntem ti ye di sen. Pacho 2 years mu na yekoi. 2 years. Pacho 2 years. Pasha. Nese o yare 2 years no. O yare ye na be ma ni nim. Pasha. Nti ye den na emu ho na woni ujaye. Pasha meni. Da bi ukase wunni ma me nsusu minnim. Ma pasha meti mi akase bi efa misika sam no tine ma. Da bi sa o yare ye. Wo yare ye. Enti no ebe den na 2 years ni mu ho no mo no. Oni we jai because o yare oba hospital ho. Pasha. Hospital bills o tuye bi. Pasha ne. Nti e den na afedi emu ho no ni we jai den na wo ye ye. Pasha manya ne wibe na onukura kasa nka oni nkrofo ne be kasa.
nanka wape kakra mo na metimi akofie na mastati adwuma enso menim de ekoyeye sa acha ndi woni be ma no mokasa ana mo nkasa acha yen sheda enye free mo sheda enye free to surface no but e wo mo ne wo kasa me ba cho mokata akwala nanim wi am nka nkyere me mokata wi maami etisen o ho efe pa o wedding vie zen 12 years wedding 12 years uko school when me call model preparatory school. Model preparatory school. When was the last time I called school? Achana mo me madam wo. O madam. Achai. O ka so wo madam ho amenti ase. Achana me mama ya linti. Ka se gu mic ni. Achana mama ya linti okoja me mama madam. No yare. Na yare be na yo mama. Achomini. Nti na wo hu mama ana net bia ne net sen like ebia me hu mama ontimi nante ebia me hu mama ana wo osu ebia me hu mama ana wo fefe na wo mama oye den no ayemre o ka so ayemra me nti ase na wayemre sesen twa ho mfoni no kakra kire me na wayemre sesen acho yale na me o de ka se gu mic ni mu acho yare ye no na me ni no ko hospital na me ni no na oni no ho na o ti o madam nti all this one na madam neti nti ye de na ofru madam ho acho ne ho to ne kakra no ba be fam ade nti na oba be fa o no say kasegu mic ni no say eye minti na ya ne pressure koso no o say eye wunti eye o mo say odwen me ho odwen wo ho sesen odwen me say asoko ja me madam na oni o madam na mote hin ne ya wo ayi infa ayawaso na o maame ontimi mesra o debi no yare debi so de okoye no onyare na ode okoye meboa maame sa wonyare na ode oba no koye kama na yare na start kakra debi o yare no ka kire me se echi opreko pe wa echimem enye sa na o kan ye wo se yare ne chi opreko pe abra na wo kọ echima na wutwa hweye no echi no na mbe yakra no meba utwa hweye no wo da hospital 1 month nti ebrebe na ade akure wo maame ede ukoma wo madam no wo ne wo madam ne tena kakra nsa wo maame be yare anase wo maame twa hweye na nso de wo kọ akwa ne madam acho twa hweye aso de meko utwandro wo hwe meni watwandro acho me twandro unim de mehu do you know what I'm seeing sauti brofo okay nti me bisa wasema kanokre wate me bisa wasema kanokre we a beautiful girl and you have a very bright future okay nti me bisa wasema kanokre because what I'm seeing you are not seeing that sauti brofo you understand right yes nti no asem na me kano just tell me the truth no matter what you get it yes ebrebe na akotena o madam ho ukotena no ho di sen pacho mi di na ko 1 year ukotena no ho be 1 year ansa na o ma me yare pacho okay nti ade nti na o twa me ntro se o ma me twa hwe yanza o ko madam ho pacho tam no twa hwe ende na me won ho no na wo ma me ho ni kunu nu po na ode ne bae no wo ne kan ode ne ba he ode ne ba fie o so ko twa hwe no ko hu ne fa ne bae o ko twa hwe ye no e no nu hu se wa twa hwe debi onu ni kunu no ehun se wa twa hwe e no fa ne bae fa ne tra kam no ode ne bae wan fa na nko hospital debi endi oba dem obedai no fefe nti ebrebe no okoda hospital 1 month hu so okoda hospital 1 month acho debi we hu so okoda hospital 1 month wo papa we acho seshi uni mo no debi etiefuo etie omo hwe TV nso hu wanimu mma enti omu hu uti mebisa wasem na so odi uti eyi ano a omu hu wate ase omo nti you are very safe we are minor enti no wanimu mba enti men worry just be honest with me okay so pay me adamfo menzo me pay wadamfo because ho ye mefe menya kura na nka me na obetena okay because ho ye mefe and I see a very bright future but this that you are in wow okay inti kanokre na me mefa wadamfo emmoa bi wo ho no ma me a meboa okay inti kanokre what when was the last time you papa
Pacho Kasagu mic nim. Pacho ye ko ye wo ye krumon. Daben. Pacho ache kakra na me was 7 years. Okay. Na ye ko hon na me ko hu no. By last time di hu me on Facebook. I na me di hu. O papa show. Pacho to de bia no asende. Asem we buy no sende. Asem we buy no sende. O sende o maame. They be or send like a woman or sending no. When was the last time I go school? Pacho month way 1 year. Month way 1 year. I didn't. Now we didn't say. Pacho na me work class 6. Now work class 6. I didn't in a month when 1 year on go school. Pacho last year me na mambe family. Obefa ofri madam no ho. O madam no do go school. Pacho ona ono so chirade. Ochira de wo school mu ho e na ona otinti o de wo school ma wo school wo ho no nti ade nti na ma me be fa o na madam no tete o no ntete o no wombo no ntiatia o nti ma me be fa o se be ye ne den no say ohun me ache e na wa film nti wa be fam na de nya akra ho na munyina mote acho de tam no no de okọ me hu ni biem o ma me ko e wan hu ni biem madam ne ka che me so akodi week by wan hu ni biem no so de wo ja madam na di week kwa kodi week pa ba by madam na hu ni biem e na madam do ko to school na we di mfie sen acho na me wo 10 years na wo 10 years me da se why na o papa na o ma me kunu no mo ne nete acho ne ye nete baptisi aye ne nti biem be da ben na mo enya mo ne nete acho tam na okufi ehonum no eni nti biem ba so ne kasa eto da bia eyo obesra no acho de wo maame ya wo maame kosra no acho okosra ne kakra wo ma ba sisi ade onkon kosra no unim nsra kakra ensra kakra bi wo ensra kakra bi wo wo maame o ye adwuma ben acho no ton be sheet ne panties na boxes na we jai nti all this years onye adwuma biem nti mo sori amoye den acho zatam na no ne papa kasente yo sendiska wo papa wo no wo sehwi no di one net no no sendiska by efi February kono na se one me mame enye free biem February we ya no nsendi niska biem na wo papa otobronya atade ma o ma oska didi bronya o papa no wo no acho de o sendiska so eya o sendo acho say na ni nyina no bronya ska na nti da ben na o te say wo ma me so wa sendiska the last time o ka so wa sendiska acho ache kakra Eura within the same Alicia within the no ho fefe o madam na de to wa na maame na de to acho maame na ona na mo we acho mo sehwi we hu omo da acho eyo mbesra mo acho debi na mo akosra omo da acho okay me da se wati acho maame adan na oba no ni obi te na o hwe ni school na wo kofa ni free ho ampacho na madam no tenase esi asitena mo ayeden maame me de ni koja no meba maame madam na one nete no na oma weduane ndi acho mama eduane onfa wonko school no ntua wo school fees pacho ya papa na kasagum pacho ya papa no sehwi ne yo ofre no no atua school fees pacho no ni maami kunu ni number no ni maami kunu number nti ofra papa no wo sehwi na watua wo fees what is am maami ne kan da say ne ho kire no nti oni score de beto eduane ma wadida pacho nkanda maami enti dan na akora no se ne papa no wo sehwi no ote hanom se hwe manim ka kire me se akora ne papa wo ni gya akora be 1 year ne yete wase onhwe akora ne da but akwala iti wonyina otim say there is connectivity ebia wa Owusuaa you see people sometimes think say ye betena hanum say ya eno ane say abetena ha ne asori akọ ye hye niema what you say ye hye niema
ye tia sema enye no ane se ye de aso atia sema ne ye kasa dabi enya sa ne ye no ye tia sema se obi kasa na wutie na. The last time a girl never betna her, I cried. Lady no free buno bae no. I cried. Lady na jiji skama no koye surgery no. Misunye because na areho na eka akoma. Wonim de enti amefra wo bai. Mama me fro finso me nana Owusuaa Bempah. Me hwa wanim na utwa mentro amehu. E bia na fi na memfi. Ampa sha me hwa. Me nka se utwa mentro. Loan ne de. For madam na number mama. Pa sisi ana me phone yire ntime nim number. Woni madam number. Madam no asini kundukura no. Akura na betena no ho ama che na ono ne ye we na ansa na akura ni school fees graba akọ. Utie mami tie me. Ye nyina ye nipa etiefuo eni ahwefo ehye I know me treat story bi wa Accra and etiefuo ebimo empe the fact say nipa no de wahu oka na omo se we rude enya saa o but ye te hanom no adwuma ne ye ena ye nipa nso ho adwuma ye obia ni wono na oba betena won sha kwala no ode ne betu school ampacha na ho na akura ni ko school enti ono wote no mfa nko school no de ne ko me patom ukunu na ne no ho ukunu enye we papa o ukunu no momfa ne number mama wo ka se 2 years no yare ye 2 years ni akwa ni mfi wakofa oba afoforo obey se February ya enkwala nchantro mami nkasa 2 years ni onte ne nka wakofa oba afoforo wo mfi wo fi me says kase odi e kan wanu tu me kasa edru baabi a mebisa wase mama akasa mami nkasa 2 years ni wo mfi ye nyina ye ya dansefo se be me won pew onu wiye onu wawiye bi ko onu ni ba onu wo ba rani wiye nti onu wunni ba be ma onu wunni ba onu ujaye onu wajaye onu wiye onu wawiye enti be ma won pew February me pa to mon fre be ma ne mame mon fre be ma ne mame akwalaiti ya se February wo yare ye wo na wo kan se ye no kre se wenya pressure ni BP Edin mama adwuma na edin o woni mo bi o ye wanted na nka betimi atena bus mu from Accra ba bedru Kumasi aye nche o woni mo bi o ye wanted o kan sa me say woni mo bi o ye wanted woni mo bi aye posting so o ye wanted woni de wa na setena ne nete bia site na wo enka wo smart be na be aye nche o because ye ne na bila krantimi the whole Ghana we are wanted that bad news a trendy chain news bia and unim wanted abrabo unim sani I wanted a life city wo kwaji loan me na okanya minim say ekuo okay me promote bank bia na say microfinance bia but ye ma mefuo ya omo tonton eniema wo dwom ni ade omo de yenim se bebre na loan omo de ye adwuma menka so omo nyina bebre na loan omo de ye adwuma enti microfinance ni bebre aye omo ho se anaso omo adwen agwen adwadifo ho se okay munka mo humbo mba ye du mompe mu leader nka ho momra ye be ma musika dienti omo de eye ne sa ne se ba ko antwia edwadifo na aka na omu nyina abeji loan nyina ebe atake wa ma watwia sika no me pato matema se omu nyina be ka omu ho abom se madam wuntimi mesai yen connection o enti fa osika bra ombetwa ma watwia dan se wo ba akofo ba wabetena se ne ye do guarantee aba ne ye de collateral to so ne ye de ho anwe na nkwa ye diska na ma ye nye ne sa enti wo kan no kra minim se no bi na akokogye ye ba wo se 10 million but minimza bank for here me pa mcho mumbie we mame why mumbie PC we mame baby ani wo obeji loan 5000 obeji nto ase 1000 mama o de fa mic no mama fa mic no mama obapa ye nim bank won hyehyɛ ye but ye nyina ya gigi loan da ge we loan odi ye adwuma mame adwoa loan odi ye adwuma ajoji loan 5000 ye 1000 eto ase
mama ye 1000 Dabi me de me hu bi dade. What you say enti say emwa bi na wo pa ka dan baby ode ne nam ne de mama emfa o. Baby ode ne nam na emfa mo mfa ni kunu ne mame. Mo mfa ni kunu ne mame. Mame. Ma. Ankwala ntwantro. Ba chombo 1000 to aso no kra wonim. Wo ba no. Na oba no edi sen. Papa we. Be ma na me net. Wo ka kire me say wo kwaji loan no. Wo pese wo kwaji na ne di hu ko mo kwaji wan kan kire no. Meji ska ne de no de man kan kire. Enti why yare be say? Why yare be say ni? I almost 2 years money. Oh yare almost 2 years. What that hospital 1 month. After 1 month no, when ntimi anya adwuma biem. Ba so de na me picture na ko di Facebook me choba akrampa na me ye kura no. Enso man ntem a wote wo sori ko di dwa no aduane di. Ba ju see am ko ba bi foforo. Ena na nya Ghana. Aha wote TV so kra ba betena. TV so kra why you comfortable ba betena. Say why you wanted. Nka why wanted udu fi anke be unsa why you wanted because body no me ko search ya menhu your friend is saying oh producer mo ha me mumbie mame minya abotre saying ati avaso what you say sometimes mo kwahia mo hwe baby mo kwahia fa mo kwahia mo hwe baby mo kwahia fa because kwashi bi chen kwashi bi she siuto kwashi bi kida microphone preachi enti wo kwahia ya hu baby wo kwahia fa what you say why are 2 years ni wonya adwuma ati wo mu bungu ho wo hu odin wo hu ofe ene mango aba ye wo mango season tokro bi abefam bi akwala te sa baba we otimi hihye mango ton wo mantem a wote wo watu afiri ho enti wuti free ho no wantimi anko establish wo ho yaje atum sa why wanted abachana man bi na mesiesie ni fie ene wo ba ofiri akra ne ba ha wo ba ha wunya ka iska we ne de ba me boss na me ne ye adwuma no otua me kan na meje 100 cedis kan ho wo boss o ka kire me say wo ye say wo koye adwuma ena obi say wo ye wanted eno no ye choba ba we no ye fie siesie nti si say wo san ye adwuma wo siesie fie bosum yo tua akaze acho no I saw ye payment no won ni ya hye bosum ti ede na ye mai 50 but no kra nya da bia bi wa 1 week bi wa mama sasa na wa friends mama we share serious da ma ba chanya mi bisa wa say me say we share serious da serious say me share serious wa brabo we share bi da mi bisa we share serious da ifacha we share serious we share no kra nso da Nsem kra po na ye tua ka 50 cedis a day me ya sure say fie ho cross ama mu aduane ma da bi o eno kra da bi man na o ma yon completed no na o say na danfo mu ye nkramofo ma mu ye nkramofo nti woni ye start adwuma kra ya ko trepe isa kra trepe na ya ko ye nti ye beba na mesire ne sempa ne chew o ma me 100 cedis na me fanye lolofe na me be kumase enti your friend is saying obi a wutimi sire ni ska se o ba kumase na wotimi ma uska e ma wo de ba no sa nipa no ntimi nsire no dwatire nkofa mango ye fa na say 50 cedis kwa timi fa mango 50 cedis kwa timi fa mango meboa 50 cedis kwa timi fa mango 50 meboa mango ye hia dwatire 50 cedis so we are serious say wo dwen wo bayi ho wo bayi ni obi nete be ma wo ne ne wo no be ma no wo akwala no wo madam no ho no be ma ni tua akwala ni fees we was pe me ka me na wo sanka mami jai wo ti ho no mo no eno kra madam no kra ne kun ya na sa wo se woni be manager nti hu na kira kwan ye den na afa de madam no konya ne number yembo playback ya kura no na sa wo twere ne papa number mami akura no ko shia ne papa we se na number ne wo me phone so nti ono na twere ye na ode ma madam no
ulusu connectivity with akwala na papa 1 year na akwala na nya 1 year eye den akwala na kwotro ne papa na I say me say me playback ma no me kire say me ne papa ni jaye no chen mo playback ma o asama what mi bisau say asama obetena ha wo kan no yembo playback ma wa na papa shanya ne sa me kire say me ne papa ni jaye de na we Owusuaa be ya ye kɔ ho na bisa wo se ohye no ma me si anya papa biasa wa nka se anya papa biasa o wo so wo nhye no mo playback ma me wo kan da se akwala yi ne papa etua school fees da yemfa wo ntina ha ngu wani masi o but wontimi edin no na madam no kura so oni ni nya kasakasa o akwala ni fees no ho ti madam no so na ni kunu kura ni bu efu no ta me ko ye kasakasa bebre ko madam ni fi ye kasakasa bebre ti wetimi agi kes ka bakumase me pa cha omunya ni kunu na na bema no ye ne na kasa bema no sese wutimi bie wa no kasa no uja 2 years ni dia oda wase pa na ko fo ba foforo na bilambo na bema na wari o ma woni me ya tie bema na wari bema ene wari se bema na wari na se bema no be wari du na obehwe wa wo ha on sen woni me ni hihye bia men ka so no wo nhihye no no wo twempena no na wo se so wo ware ye no your friend is saying February ya no oja usika hwe usuban bema na wari enti se bema no akofo oba kan ho a maame wo ye tuntuma bi ope red fish wakofo oba akokwa kan ho a wo ha on sen da bi tena se meba kono munzie mama menti ema na ya baase ekwamo ne udidi oda o sorry obabi be ma bi asifie di obabi atena mu enne o feel comfortable mi kuna ko cheat nti meja no ko okwa etum ba bi agemefo ye be hye ho etum ba bi agemefo nso ya alert on be hye ho entu de ukunu pema na so hye wa ja na ma no nko obi be kwa hye ho ama obi besha wa ma obi ko obi wo hono a aware bi a woto so du eye chen be ma woto no nko ho a wonhwe wo se me pa me ya mesu otrotrom mesu o Range Rover mu air condition be dry mani ase ni suo yenko grow fire aso ye mra ana mama meboa mesu trotrom ansuo tokra ensuo no be fo me ho de nka metena Range Rover mesu ma air condition a wo mani ase ni suo mama Akoma ya o de enko grow fan ho mra na me producer atomic choke nana ya nana oh ye de nyame adom na nso e oko what she serious pay me ba to me share serious pay no your bad na bem just sister me madam fu ejina madam fu de no your bad na bem me de no your bem okay any no a serious boyfriend. Yo, Sabri, a bet you won't wait for. Sabri, Dr. Grofa Tracy, a body share that I had this year. Your baby share dear to throw me a catching Dr. Grofa ba. And now this year for a mojaho. Umoja womb, Juma edi. Na a few musua you may be di. And no one 7 year baby share to throw me a nefa phone. And now pen nagi number no near set and common assay. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 emoja ana blood eya ade ehia wo odasani mu yie emoja ya ade a eni kwansi yedidi agro nana na se ya am se doctor fo bi ba ha enemo bedi dwuma bi betwe emoja blood bank for very good omu fie esesa omu fidie nyina bai ebetwe moja dikoye amanfo adroye saa netie emoja nkoa ni ade a ofre doctor so omra obesesa ni fidie nyina na ode aba so odi sika na fidie na ekọ obeka so wa fabra na be donation wo ho emoja ya ade ehia yie enti yentutu moja ase emoja eye somafo ono na de enuaniro ana enuane ekọ dipadua na kwa nyina se de be ya dipadua ne be grow fine enti mre bia hwe moja yie na kofa asem amba emoja nyankopon de ma wo ba asase we so enuru grow fine to ane baako
free saa da be pem de odi ma wo no asa wa na wo ye omogya ntimre bia hwe se omogya wo ye no ebe kama efise mogya no ye mfani agro emogya wa ye ne no ana ewo mu a de nante ne no eye 1 gallon saa 1 gallon no eni kwan se sote eni kwan se broso esote yare ye friend anemia maame ne kasa no o se okọ doctor na ne mogya so atintu twahwe saa na tie mogya free mu a ede how bebre ne beba emogya no esote ye friend anemia ediwo ne ba temre bia no se de beya omogya eso nte no eso ohwe growth amogya duro na wo no emogya no ni kwan se broso anamu yeduru se dose chain se de sitie a doctor for friend polycythemia vera yare wan hwe ye edi owuo bebrew nti obi okra agise wo hospital de akotwe ne mogya so ansa na wanya hoto emogya no a otimi yare septicemia emuawa watimi wurewura mogyam ema pompokra so timi bobo timre bia so onum rofa mogyaduro no se de be ye be ma mogya na hoden ama mre bia ogyara brade saa na emogya no so otimi yare se de ye ka no wan hwe ye ode ha bebrew sai emwa no wurewura wontiri na friend acre mu a ede ha bebrew ebe ma mogya no kra ye poisonous ete se de wo wakao ti wo ho a yes ye ne neti ha nra wo frim na bibia anje no wawu saa na tie eye ni mogya no na asai wo nipadua num growth amagedro no se de be ya bibia be fine emogya no 4 months bia no red blood cells no ewu ana esai nti o se foforo shim nti mre bia no o se oye mogya papa na mre bia no edu 4 months time no a ho atimi ato wa anya yarefo me yare so benti apo growth amagedro no se de be ya bibia be kama di number no ne yentoa enkomone so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 obebusa se doctor kwan ben ye faso ye mogya adompe anadompe bones atententintin na ewo mu no edon na oye mogya no na obeye mogya no o se wonya hoden na otimi agina so aye mogya nti ohia de friend calcium in a collagen timre bia no so hwe growth amagedro no se de be ya obenya calcium any collagen wom enu nti na omu omta no growth no first no omu tise omu aposo ye omu ya no omu dompem ye omu ya na omu no growth amagedro no saa hontutuo no ni nyina ekọ ifise calcium any collagen isi omunya ne free ade bi wo dompenum ye friend echim maro saa echim no so hia raw materials bi no de ye adwuma wo hia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 and a folate no dia fra aye mogya no na okọ hospital bia na okase won kase bu ye oya ana mogya sem bia adre tade ma eye biko any folic acid ni ebusa se broni ya onya folate ni wo he ana folic acid ni wo he ye ya timba na obefa kono no koyi ne hono no no dia yi folate de frim no dia folic acid timre bia no growth amagedro no efise we ni ye natural e wo mu dada ye dia fra nti wo mom no growth amagedro no eboa mo waposo ye mu ya titru sickle cell anemia omu timi nye mogya 4 months de ye no ana wo mogya ne sai before 4 months no imre bia o ya yarefo ti no growth amagedro no eboa e ma saa yare ni nyina efiri ho nti ye nua no mom ye sickle cell anemia no omu no growth amagedro no eboa ye ma minimum mom ya ahotutuo ye honam ye oya ena onu bibia onu growth amagedro no eboa e ma ni nyina akọ di number no ne chew wa ye mogya awie no kwan ya fa so a ye adwuma 0244 59 65 32 0244 59 65 32 waye omogya na wie be pompe afa akomanum abanipaduanum na efa ntiri bi e friend acre sa acre ni ni kwan se bibia fam ka sa mogya no ode oxygen ni nutrients efa nipaduanum na nyame anya wadom na anuane a wo didi anadwodidi esrade nam ebi betata ntiri no mu a na ayeyare ama mogya no intimi nkoyie e ba sa doctor for to ni diri low density lipoprotein e mogya no intimi nko nti wo se akoma no sa hwehwe ahoden foforo no de pia mogya no saa bra odi ahoden foforo APM mogya no ene yes wo de pressure ato akoma no so high blood pressure yesa na afi akoma no wagye dwuma ni nyina edi wo ye bema de ono oba beda no akoma na age odi pompe ti ono oba hia ya sisia na wo tie so enye wo nante duru ha na wo kuma ebo peri emwa
numgro fam agyaduro no se de be ye beboa ama omogya no emu ate ama akoma no atimi aye adwuma yie nyame anye wadom na srade ni gina afedi aye yare kese atherosclerosis intiri no afedi mu asisi intima enframanu a wo se duru wadwene enuro na enframanu so enuro wadwene mu ntamu a adwene no intiri statise ewu de so wano kan wani wu a wani efra de kan wano ewu a wano echia de kan unsase ewu a unsa no kwa unsa do mpedi mui batebe kwa mpabu akora be wonhu numgro fam agyaduro no nyame amwa na fe intiri ni paya ho na na stroke de ba menu sa pen no so menu sa pempen so no so obetumi abɔ ho ban ende fa gro fam bɔ ho ban no anko du sa bria no gi number no emre na so ne enkyere ba bia obenya bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yadi yan ka se kokoo da ye duro no ti wo ho na so ni so biu wo ye adwuma wo gya ho wo ye adwuma wo awia so a no go fam agyaduro no wakoma bo periperi onsa no nan ayo titiriti edura na dwuna ntimi nna aduane si wo simi ntimi ni di yare ye nua ma no menstrual disorders obi de ba entwa obi de ba na obone nsa no obi de ba na yi clot onum go fam agyaduro no bibia be kama empompo obobo na paya absro no go fam agyaduro se de be ya bibia be fine obi dware wia no de afi dwene ho eno so yare we bema na ba na watenka atia ira if you grow from agyaduro no ma me kire ba bia obenya aduro no bi ato efise emre no aso kumasi ya de ba bia ba fa bia obenya grow from agyaduro no na emom se wo nkrama mu amsro ko o kan shi drug lane case work heba na nabo ache Tinatec, Ruta, Repass, Angel, Ubenya Group Farm, Jadron Biato, Uasama, Ekus Pharmacy, House of Drug, and Avidama, Sana Amasamaya, Nana Heba, Post Office opposite, and someone phone called Anabuache, Sana Wusumako, NS Pharmacy, Ubenya Group Farm, Jadrono, Uanco, Hillside, Ana, Anti Akobam, Ubenya Group Farm, Jadroni Biato, Achimo Danfo, Yina, Chumasi Drugstore, Ubenya Group Farm, Jadrono, Tachima Fonko, Abibidro Depot, Sana Wa Grand Rodra, or Naquano, Uosunya, Kapeba, Mose, Ana Green Light, Ubenya Group Farm, Jadroni Biato, Takwa, any Pistia, Owaso, Abidrofie, Bogozufo, Yina, Winikeba, Watakradia, AA Mensa, Ubenya Group Farm, Jadrono, Ukepkus, Okobuachansa, Ana Pena, Sana wa, Ubenya Bu Pige Gombila, no Pige Gombila or Tamale. Wow, Benyabi Obruni, and 1,000 pharmacy. I'm ready to the number on the Nsem, that's a near Babe to Edition. So 0244 59 65 32 0244 59 65 32. You won't just see Bia and ready to frame it. Now, I am to uncommon so. Yamiko Bia, yeah, dear Nasan. Ugofamba. Asa. Edem di go fan ba. Tim ni nyina ya dia. Edem di go fan ba. Oh, am ni ewu. Woni ewu se wo busa. Yes busa. Ala isa dia akopɔ. Se wo dia ma ya dada ntie. Enya nuru ha. Ya da. Se bia wo busa ka me sa dia akɔ. E bia refie. Ka ba sa dia akɔ. Ba che ne ya dia asa. Obia no go fan ma na Nabila unse no ho ayefe. Oh, na Nabila ho fe dada. But grow fine man I fine more. You say why ya brand boosting the confidence. Say wasel. Nsem sa me na me ye fine na me num grow fine ti me ye fine ono dey ave no aba fine no what grow fine sadati you see what grow fine my grow fine ona na Nabila grow fine very good yo nti me bro no so okay doctor ya da sepa grow fine mojadro no in fact fine ti mesro ya pebi enom ya ye num bi obabi a ye de na ye anonom na ye fine etiefo ntiase se enipa ene ene omoye ejuma enti program no obi wo hono obeba me na me kwa akoma o man so ma asem ni mu ebi asem no ye beka ye postmortem ne ayi nti ehun asem na ye beka no wo bekwahye emfa what ase enti no se ba na se ya montiase na de bia na obi kura ka chese ade na de bia na ye pemwa what ase asem bo hono mo ba edi se ti producer mo manembra na yentoa yenkomo no so na eme de dodo me pacho ni baby father no ni baby father number no abawa root madam for abawa root nka me pe o baby father na number o ba na papa nka me pe na number
Acha me chura wo ye we ni modem book na me de ko echi wo down to one chro be wo ho ye pon a me ne be kasa o o kasa gu mic ni mu ye pon a me ne be kasa o acha mate ndi so kasa akwala no hwe na ana wo de ne be ba ha ye friend no me hwe ne ba no sa be ma de wo e se wo hwe wo ba ndi ye friend no me hwe ne ba no wo hwe no na wanjina because aksi abai akura no waya abaiwa me mpese obetina ne che mentiase ma mentiase papa no ne wo ko se opese ogie akwala na na e pa sho dey bi na o ka so hwe no na se won gie akwala na se ne ba no no ena baby a obe mfie aduri emrama ho kwan se obetimi akọ ne papa ho obetimi atena ne papa ho se wo hwe sofo a se obi betete akwala ne yi a otimi kotena ne papa ho ena obetimi atena won so ho na emom papa no won kwan se oba wo ho ba behwe no san so na se okotena papa no ho so a won so wo ho kwan se okohwe akwala no eno no nsi kwan se mane ntua ne ba fees mane mane didi sika wotima se me pa chote ase acha enti emu de he na ye wo hawo sisi e wo so won hwe ne ba ne papa bia won hwe no enti obehwe no nso so a wo sese won gi ne mfiri wo nsem a eho no mpese meti ase asem hwe ho ana se bia obehwe no obeka se bia opese ohwe no no obeka se bia opese akra ne kwetena ne che sa na me pa achi one wa kan bi da one me kan ne sa nti ade nti na wo kan ne sa ma dwen na me de ka oh debi ewi ase wo dwen mu obi a obe mistake na se ekwan bi suru na ma ne kwan ma ne hwe ne ba na acha debi na de wo ka se si ase so obehwe no wonye ne de a na me kura minim se bi one wo akon wo ho se ese me be gye me ba no because ma me fo no baby mama ezina jeze bo na 1 cedi ya na 5 cedi se bi a wo hu se wo bu ne fa so nti ne ba na nyina oba be fa na de one wo nkon ne sa de a one unya sa ntawantawan de de ti na wo de wa adwen ka se so o megye ne de a ana oni obi awo awaje akwala na onim na madam fo na me ne no ye we nti na mai ye ntamu tete ye nti me mpese saga no oni me ba betena so nka so obegye no ana wo so obegye no acha nka sa ye de madam fo abawa root abawa abawa wonsam mi hu ne ti ena me hu ne nan o ka ne sei ne ya de to ha na de to ha abawa abawa wo de yenim sa wo hia mo anti wo de ka no kura wom na ye mo sise wo su ni phone nti so obi tie o na so pese oboa wa o de befa hin ba che se de mi nkula phone nti obi pese oboa wa o be da aboa acha phone de mi nkula phone ena me se nti obi pese oboa wa o be da aboa wo maame na odi wani ma akwaji loan no ono nso ne number wo book nim pacho de bende me store wo me phone so na eyelaye ono kura se ba bia woti wo to me ho no last microphone no e ba ho no no mbeka se watu ho na loan utimi tuya bi pacha utuya asen bituya 25 million utuya 25 na se ko ka 10 million na de to ho na aye 35 3,500 pacha na se na aka 2,000 na se ho to wo no ka betimi aye bojo anti be sheet na kai no ye ne den me no na nurse say that's done Papa J Mama we Queen Bram Bram na yan toaso Mama because me ne be at a point me sister ya say na Abraham ne be ma ne kasa ye no story no nso ye different na minim okunu no ye da adwuma so o ye driver ni because me hu bibisa ti ase on se wi agba awa no ombo wa no sa no a
o friend onya unya no nti no asa wa ye busy a che se o load nti ye nheda enya no na ba wa asem a wo ken obi ne wo bate wo de ni ko school wakofa no akwala ne se o se ya na wafe no na ma o pressure ba na den oba no twandro ma pa se no nya no kure madam no oba na nkasa ma wo kasa be me che se wo wa nkasa nche oba no oh ma no dia me ka che ne se ma fe no obisa me se die nti na me fe no ma kan che ne se na madam na ka because me ma me no na me fle no na me fle me ma me no wo se you when was say madam no ebu afu pa oni ni kunu no na obi amabeja me ba ma no me a me first ka enko na ma kwhwa akura no nti ni kunu ni bufu pa se obi ba wakoje no wo fa no nko na se bibi ye na ti mo ye oni ni kunu no no ko school ye oni ni kunu no kasakasa nti me ma me no na wakoje no wa fa na nko ma me wo sehwi kro ben so na mo free ojabos efi dwaboso esi chemi fi asanwen so esi maybe sao ana won take asa no pachre meti pa eti jujuren pachre you eti jujuren pachre asanwen so ye mi fi asanwen so prim ebre ye mi fi. Hello, good afternoon. Afternoon. Ukunu jina so chia no. Abawa. Ma. Chia odofo mame. Na ba chamene na kasa sisia. Na ye pe we no number no. Onne na kasa nti won chia no. Me se chia no. Me dofo na ho te sei. Boko. Me hu se wo adwuma mu na me ha o fa che me pa wai. Ma fu bi sonto ma bi ya ka. Nya hwe o de ma me wo mre no kakra bi. Me pa mo to ade o nti na mo to ade. Ami se ba so me to mo. Wo de meja wa mo akosesi ana na me bisa se unim aba minim se unim aba wa root. Mi ta. Me pa cho ye wo den. Oba mi ntim. Mpacho onenne da so wo ho ana mo ntem ate. Si ato mbe bi ntim mbe. Edi sen. Nje be tuman kwa kwa nje ni enche dan 2 months. Me pa cho na den na baaye. Bato izano omo talenti bato mamse ngwa mpa wato ai. Ni tu ade man ko tuni bato. Oh, kameja wa mo akosesi a. O kan sembi uti o kan sembi o se oyare ye ena okoji loan enti se wa ye wanted a police for penachi no eni ade nti ohia mo na me bisa no na wo ho asem betom ti na me pese me hu se ni asem na ni ete airport wada o ma asem de wa nti no o se mi so de anka bato wa ma me ni na to mi pro ni to ade ni pro pa ba woni ni ntem ti be 2 months be 2 months but na after me but months ni biem na den na ma ni free fie ento se me to ade nti na mi me pa cho be san frel ye be san frel abawa ma be ma ni se be 2 months ni ma bo ma free fie 2 years kura ni enti be ma no nzu twandro 2 years ni na ma free fie be ma ni se be 2 months no nte wonka ma bo 2 years ni ko 2 years mo na me free fie case ni baaye mama asemi mi hu ni tim hu ne nan ko 2 years wasemo okay mama kasagu mic ni mu aba wasema wo kan de nokure nim o kasanya mitie ni din nokure eni baabi because me hu de bema asabi wona wote ebetwa public intro say 2 months ni na wo hu wo so say 2 years na say aba wa sheda wo subi e wo ne ho asa sunu na wo se ye prehwehwe ai wo subi a wo wom na wo awuni bi wo so ane be ma kasakasa kura wa fifi ne ba no so kura kan bibi foforo ana be ma no wo se na ka be ma na prese
obetua bi ama wo na loan na edu wo frifie na bema ne wo so present ko obetua bi ama wo kyerɛ sɛ montamunte ebi aniamo ho bi no waye so ebi ɔka bibi kyerɛ wo ntie ɛna akɔfa saa asɛm no de abrɛ wo na wo present yenyi giska wo nkrɔfo ho ɛma wo no sɛ sika na ɛbɛhyɛ wa kosisen ɛwɔ sɛ wo siesie wo fie ɛno ne ade edi kan pɛ hia now here nia we de here ni stubborn proud pao here nia won sheda so ni kokɔ na ne ɛmoa no pɛ na ɛmoa no ya jeje de mawa ebedi sen Ghana sika ebedi sen abawa ebedi sen ebeti ahwoba na me na wie university. It's better say you go home now what settle niema amicably with your husband because niema wo ye no enwie peye akola yi ne obi netie otene nche okɔ school wo se mafew mama yentie ye ne bema no producer ne bema no mate edi kan kasa kakra enti no yentie nkyeremu kakra bema no nsoso ewo eboye answer. Hello. Pastor, good morning. Morning. Happy me. And I was there. I am your root. Huh? Root near. Who the time when I was there? Me Pastor, I me Kumasi Akoma FM. Mami, only Kumasi. Upon me Pastor na I almost wait for a number. Mami, me say only Kumasi. Who fanko? Market meeting? Who fanko market? Only Kumasi. Kanka me sanka ko ai mama ku o me sira na ka won fa microphone number na mami ti ya me kanu tell me say only Kumasi. Who fanko market onu? Ona awo. Nanka me pokuma nanka me nya omo number no na me no omo nyewe. Me say only Kumasi. Who fanko market onu? Unti un jemami. Jamaica no umana answer. The business papa ni se jiro munya omo we no. Papa be. Studio ula no. Ode performance mbani kaza. Hello. Well, good morning. Morning. Is your work there? Okay, you want me to begin come off and come for your muka. Na but even always there. Yo Kumasi Akoma FM on your TV so. But ujidi ampa. O se mi gidi. Say nti na me bisa omu number na ma confirm from them. Bibia say ni ho. O say Bibia say ni ho. Oba na wo e me ira minute. Me pa a minute. But no binti ena ama abansa enti me because owo no me menjini so owo Kumasi me menjini onyini so owo Kumasi o de hwe number mama so onya number mama e no be hu no TV so se me menjini so Kumasi ama me kire o se wan kan kwante me a me jini ma bia ma no so wan kan kwante me wo a me jini ma bia me ma no me ko obi owo opani to bo ase onnim me o ena me minim ne ba bia na me na be lie. Okay. Your program ni ye no Kumasi eba wonu TV so wa Accra. Nti so pesa ugidi a me nyanko for number no mo confirm say no kure so odi mu ka ubehu no live for TV so. E ho na be jeri so Kumasi ana woni Kumasi. So no ba ge bi na. Mo je be 12 years to be was last do o ka say o Kumasi me ye je na oni Kumasi na o wa Accra ko ma. Because the interest ni pa ka ta da na so I can the same o sha we that o pie wan crowd o say o crime say o koni banten o Kumasi sa no o ka say o koni ni ba o Kumasi e na me ye zoom sa na me konya ni ba no ma me fe ni ba no na se be first ka o ni da o nti o ni be matna o ka o tu be man tuta e be na be o be ji e o pe o keke mtu ko Kumasi branch mtu fine so ko dia and fine o ko do so no o ko so serious no from say o bra wa ko o bra na on tapo na say e ko nsa dia phone na o bra me nkata anti nka e
eti mi yeshum sa na mi ko nyan tani be no kan no ma ni ba be first ko hu da ndi boss uni be mat na o kan o tra be mat trust ya ko yi sa oni no true na but o ya we so the bank for because o mi pa na kwanso opa ya already kan enta mi se mi de mi ntia no wo mi se oba de be ma unu bati ase oba ka bi se esia o kwasa to eden to ba no eden o tia so unita yeah no correct but kwanso ofa na o de yes ade no e ma ye mi apa anti mi se e anda me den me bon wo ses kan me tia mi sometimes ko enkumpu wo kwanso ofa na o de no eye papa praze ye kwa papa no me fa so ndi we ni e da me bon wa na de but so we get to so your media so china police case ban so obedi achiru ye de ko tumu a ko tumu na me fe ni to for because ni to for ka tente jo oye odi ya mi no wan ya de wan ya de ba ko ndo no ko wan ya de mi ko tell me me do boni na yo boni bia me show ba na so no kwe ya kan no kwe keke no ene ma e community so ka tente okumatia mi jin tuta so okumatia was láti bí ọdẹ láì bí fẹ títí tẹbi ẹnẹm sọ odi tẹnatẹm tààlà ni mi tó sí tààlà ni bàtú sọ ọwọ fankọ barrier mi sọ ọwọ sáà náà wọ náà oní òwe Kumasi. ọ̀tọ̀ ni mi ní sẹ́yà ó fẹ́ òní TV ẹ̀wì ayá ẹ̀yẹ social program bi. ẹ̀yà àtẹ̀mọ̀ òfin à mi ta ṣe pa. ok sista kòkó bí nà ẹ̀yẹ. mo fi à mi ta ṣe. ok mi nà mi yẹ ni producer. Nti me wo ha no pe me nka bi hye eno mbeka nso bi hwem no e ma ne bae nti ama ne benyina ne se afagi no di edidwa ma onam ba bi na nso kotwa hweye kono ko da hospital be 1 month nti nyema oton bi bia ye basa ma de no go fund the police for credit na chi hwehwe no ne adade ti ama wontimi kura ntene fi ne ban kura nso ntimi nko school nti o kan we nyina because the meaning to me in the street, it's in your dance room. A dance to be few more I do campo. Then if you look at Sanomoji to say, or do Mukampa, a canny say, you and say what you like, say, interest of AC. Then you also see a Webby and you have first in the bank because I became the Abuano. So that way. I'm not a pair of number. Because you know, bang for no Munkasa, ain't me in your inim so kan say no kura say no kura yintimi nyini okay and the baby baby pa mama baby was you know of the me no na ni paswa all the no of the no like me no man onu si e fi ko the best is the bank one the omeko wo kwa nse bia e benya da omno ade so no akọ I say bank no I say wo bank no anse na omno because ni pa na wo nse ano o say on na no ono so de so ko mbeti no yes on so de o ko dia o meti no to ban da na beti mi abo na etu aka ye fira ma no ato no me one say me be say me hu me press say am pass owo ka say owo wa na on the we talk to the be property me to no me matters so ko ni obi a me nim no da eni so bi ne disika na ejina no so pele ku na me na kwa akosi ntimi nkotwa ntro mfa anye hwe ana metia na adwuma na me ye ne nipa ho adwuma obi obabia ye gina awa tu iti wa se me o mo bi bitimi a na dia bo nti to twitwa ntro bire bi atwamu a ko ne bo na ntimi solve problem na asumdwe mra fie wai is it the decided to na ban enko so no no me me ya bagma dia me sale I say ma pon aso I say ma pon
and I want to say the talk. You are opposite to know your calls Enti Bempah no osi oni na ejai 2 years. Bempah na e kase. Na onim de esi matter this asori panyi. Owie no kogina Akoma FM anim no otwae because papa no so pe prove no okotwae no de Sunday no. Mama say kan no kora one me so oba bone ya ode mama nko medofo ho mra ne me penku ni bi akoma obi di afa ne to ase because sister ne to ase nye medofo pa nye to ase ayende ne to ase aye ntuntun ai dia ne me ka say na oba mesre ba akoma no na toso eya brem bi na sister no wo pra eya na ne ho ya machine pa no asay mi de nyina e be ma de anka be yiro oh yo me da say Congo intimate ankofo agya tumpa na adanse a ankofo di no enya asam kwetom say last week me ba ha say be cancel sister bi wasre nko ama ne Benz nyame ya adom ama nkakra sese de ye hwehwe no enche enim se ebe hu no ono akasa no kra no ono so ehu difference abamu pa sanse eno achi no oka eye oils ni nko a wasato a eye aboden Congo ointment enuru say 6 days kra and so I am magic no ede amano eti wa wasa problem ni bia no me de number no ebetom from Mamuhwe TV ni so a eguso na wafa frɛ na ene yeni enkomo na yemo a ye de no enye se kotoko nko a o koto but ye no wudi nkomo ni ama treatment plan a we be yiso a ebetimi abo Congo ointment oil ointment and cream ya oil aha iti odesra esanso ebo ho ban so last na me say ka say ye wo yenko bebre wo ho a se kenkan ma ye nya abotre pa se kenkan wan ka yan kasa kran ke yensra enku bo a ya twere gu so wo sra emfa wiem empawia ye serum oil bebre wo ho no ma ye say wo de fra nko sra na wo de sra emfa wiem ati ye krum ha na yete no ye wiem ni yete eti ya toni de fa wiem ma na ha ye yede no ena wo mo ton senku na mayen no so no wo mo ayen because yes obi apasa ne color etoso ti me bana mba beto nko me penko be ma me color eden atoso eti wo ton enku ni product ne echen me so ati ase ti wo na nka wo be ka se sister ono pesa wo to ade no wo gini sika no no anka sa mexe esanso e de amount at the end of the day wo be start say wo sra no ni beje ho because e be ton ni but the bedroom baby no na fe wu no ho sa wo ye den wo sra tu ba ye wadwen say o ko na wa change ne the amount no one mouth there wo ba ye comfortable o kwa no asa ko fa boarding kro no asanso the amount because of ade ne as a state minti no I was say ya na meka say e drew sa pempen so na forget it sa a creams ni nyina never down to natural products Congo ointment edimu tintima edikan na wo de use for wadwen so na use sa na wan kasa no color e de be ma wo no beginning ne de because of say e be fade we ni ntino onya comfortable but me assure say to aso na ye because e be clear we free ho ama we de afoforo na abesiesie we de no e de ama wani be je ho won san krampo nko say wo say kwa akopɛ sa cream ni bi ato your numbers no 0249 01 71 0249 01 71 0204 61 ade ba ko bi da bia ye kasa South Africa for ma ho fe but dem ma mo ye fe ba e mo kala because me kai pass e ko hwe bo kan 2000 me ko South Africa na me oba na me hu ma na wo me Philippa e the way a o mo kala ni sie den etie na oben wo mo a enye product bia na mu so mo kura na mo experience a wo no enye product bia na mu so mbi bia natural eti omunya o mo natural na weather no
esan emu onwunu no san toswa na fe bo se aye fefefe yen fa ye ninko ye nuanom ne maame no momote abrochire se wanya product a eye natural na the artificial wo musra wo de ehwe emfa ho ne weda na omotimu abrochire no eye a wo hu ne sen wo hu se skin na say na say etimesrew enku bia we use akodu level bi mimi say de bia me ho example enku product bi ba mi mo ni din madam fu bi sra ni kala ye fe pa mi hu ye na mesumani age ho o kire me na me kokoto obi afi me talk enku no me de sra sa mani ba me ho so no na afi mama ha say stretch marks kwa na mi jai eyusu what is what am I use so enku ya mo ame ebe ha me se de obaka se efe but me hwe madam fu ne dia man stretch marks all because ne we di ni modern me dia na emre it is sa na be ye so ya na fa baby nso ye difo say bia me hu we o kala fefefe say ya ncho kala fenku be na wosra na mdimrika na makwa akoto bi bia wo skin no emu no eden kakra bia me de na epechepeche bi kwa na me de kwa lines sanso ye den ewo en sa na me de ne tie me de lines o mbetimi ehu me ho mentini green one wo hu me na me ka so be hwa ubehu timi ye least mistake odo how ebe brem ne yakoto ne yakwa akosra ye de serums ne ahodo nyina nso aye den aka etubon se na hayen na edi enya obesra ko anim bebre no na ese afi wo san ba wachi a na ye wo den but awasa wo san ba wachi umie wani na wo san ba wachi na be pen natural product a ye ka Congo ointment ho asem na de aba besra wo de sra dru be bo se amount nice color a wo kra wani nye ho se wo sa ko achi akwa kope esa enko ne biem asra enti de natural company de ye ka cha woni se bebia wo de wasra enko akwa kudru sign bra wachi frya ne nkomo if possible na betimi atwa o picture na be video no kra dia maya ye be hwe amommo mo hwe skin no wo mo ehu ekwem be fa so a o betimi aboa me kai one sister bi wo takrade na wo ye no o si obenya ne yefunu mu stretch marks fa ne yefunu nyina fa ne funu abubu aguso wo wie ye na na fu nyina abubu aguso stretch marks nko no abese o se ne maame se ne ba ne tinwi do so ntina ne yefunu maye sa no na obi che ne se ya onfa Congo ointment ni bi ensasra so o se asa agro ni nyina straight so it is srama emfa ho ne ba bia say dark spots black spots bi red spots there ye biara no we use Congo ointment but ye nhwehwe say kokoto just like that never ko fie koko use my young hunu said your situation is it here. Your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 yeah the man antema pro fabi ehihim wo she boots na wona ho pampan e wo ho an next time me ba no ye besu ya sa de ne ba fotrot e ya de ha dwene bo ono mo wo so she mpabo a wo ra na ho aye mremre aye mfita e yare edidimu a bo nsa pampan e ba wonan ne ho na e ha dwene to di bisasa wonan na sho so na sho boot a e bo na ne ho ban afa ye ma ne to ho e o muko school a bo se teacher ni no kra ne do so nya ne forta kra bebrebe onani abo afa so na ne diaper na bo no a kwa akofa wa de na ade ne kofie na ne tu nyina agugugu nsansan na ye nkokko eti uti Congo ointment ni be de fa ne to ansan na wo de eyi no abo no na aye kama your numbers ni 0249 01 71 01 and 0204 61 what time so ana watch me me cho when ya ka de na me ka sa wo ma me sign aka ofo yo eye ade a amanfo nso so e ka ho asempa because oba bi wo nso a obo ho se na nem ho kwan na ebie aye kese okay eye na me ka se e ma hu se de nyankopon se ye eni kwansan ke pre ho kra e wasan ke to ye bo asema ye hu ne ma nyina nyini wie ansa na afa bema otemase e wasa ebe ye adwuma pa sa wo ye oba na to bo ase
Emma wo ne me nyina nyini wie ansa na wafa bema wo ye yes and wo ye de so wo ye de wanam ho mai nye kese da age yare ne besai ho age so nya infection papa yoti o friend etum se so what you say etum you see because so wo to bo ase nyina esi piem so wo ba oba na nya dakoro na wo na ne sinyina bi kakra bonsa ne bo ne nyina e ba sa na ma ya na mu hote Nyankopon wo hyeda nwene ye eti ye wo time a esi a ewo ya na mu no epie sa wo anto wo bo ma esi na mpie na be ma entape na fe wa ma hono masoro na sito na hono masoro eti bonse eho kwan no abebie na aye kakraka ba wo to bo ase na ho kwan nyina obi bia bakama wanam kwa na age infection yare bi bacteria mo bi na beba ho e na ba be se ho be ma bia se na ade ne so se de intimi because already no we are matured what you say ntimi gibe bia sa na tenti we oba na we tie mi nso na enso firi wanam ba wanam kwan aye kese a wo sori na pa wo dware na ade bia hye ho enumre na wo dware na wo de bia hye ho mesre me nua no mo ma no se eya na enkekaye ne ba ya nam ho no ebi de hene ebi de ka ne pe te say abo bia ka ne pe na waka ne na no de atwi ho infections ne ye wo ma hudu bebrebe na woni me ma ya na mu kekai ne nso firo ba say ye white ni nyina ko ye white there bi ye was syphilis ye gonorrhea ye was chlamydia egugu na hodo ebi ehu pa te say syphilis no eti mesra wada wo si white we treat ya che one white drunk white nke ko anya white a eti freye na ni ye ni nkomo ma ye hu say de wo de ni si ye wo hene ekeka eya opepepepe enso free wo ba nso ne kala ne yesen eya 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 na me bisa say obi anim rashes won anim otimi use ana oh okay Nsem ye no bia besima obo ansa pimples me ni hu komo wa ha hu da bi ye bedi hu komo pa obo a pimples won anim tinyame ya do ma next week me ba ene ya ba brain bi na me amenya dance ye ma o mate Nsem ye no bia besi ha mate pompo nyina etime ne papa sa wo hu ne next week ya brain me bi me dase me nso me dase pa minya mama obaya me ba mami di dwuma bi wa hamra dena ketwa ukunu ketwa timi be kase ejapade ne ye wo wasedia mentini hu de enti ukunu no hu ye no ona obaye se ono obehwe nkwala no wona obehwe nkwala na ayo se nyina ye nim se okuta adwene fi se oba be ye de oye nim se oba be ye de oye ya enke yeso ya nyeden ya ma no kwan enti ukunu hu ye na mamre mu no na hwan na di na ade nyina edi na ade me ma nyina se hwan na edi ni si ho no ana momo tradition net say momo amamre no et si ho na ye wa unya wo akomo nse ro unya na akomo nse me na mehwe nkwala no nti na ye de japade na hye nsa aton wade na mahwe nkwala no okay na mpacho uja aware ko ye no ukunu ja wo kwan amamre kwan so da bi onya me kwan ade nti menim ade nti uja aware kura nkasa no alaji eye wo fa ba ko wo fade o baesi o ma menko se de ma bre no ma menko be bia nti metifi ha anapa bia o ma misikasi anapa bia o ma misikasi o ma mi 2050 pesos sa kwensi bre ma kwensi o ma misikasi ni bi nti o be share ni mra nti anapa bia no na mi kunu de sa eska no e de bre mi go fie ho enu na ye fie be sen ni ebe 2000 numu no ti filling station no na eda so yi mpacho ahwefo am hwe Facebook live ani onua TV filling station no nie mpacho ewo hemfa sa ewo asroma so nkwanta ewo 1000 rank num oh okay okay mpacho to aso nti sare asem no de bae no 2007 2000 num 2000 okay ena oni ukunu jaware na mamre mu no mo ukunu ni wujaya kwan be no fa sujaya wo kwan do fa sujaya wo kwan ne se mintimi ne wontena biom se bia wonni fie ho ansa na ujaya kwan na bia wo ko ma me ho a o de letter be ma wo bi no mo di aba se
asemesi onye kunu a onware asemesi se ontime ne ntena bio nso a me wo ho na no omo be ka kire me ofie ho ase osi ontime ne me nware bio me pachu ejapade a woni na ye eno no munkum se ye che ye ja kwashi boys no say again na say adwuma no wa say adwuma no Hayford kwashi king wa say adwuma no mama brem be me ya sem a working I say we your prophetess say Mr. D ade so ho aha so no bi kan asem a wo ye din na watie na wo no wo de awura wo mu o kasa bebrebe no oba no oye manso twefo saa na me hu no free say wo se ahia abonten so fo meboa mi wa wo free wa ware fie e na epi abonten na dwen ye ne say mi hu one be ma ne ntam se be ma ne be ka no kra boni bia nsi be ma ba wakofa de wuti wa ware asekra na be ma be twempena obetwempena eye wo musunya no ne ye ka no ha na emomu no aye ne say aden na me de ka na be ma me ne wotie wuntu ya ma me sa eho abufuo na wo po de wusi so no wo baby daddy mama me say ensem bebre wo ho because be ma ne engine ni kra onya make no oyo oba boni wo twantro aye so freedom of fras won ka no kre ye wo ma bi sa ho o mo nka no kre wa wada be ma ne saa e na fe wa so ne taduem de hia dem o enti wo ka bibi a wonyi wuni eno na ma ye nhye yie sa wan ka no kra nche ni pon sa mre bi na me ka asem bi se be ma bu o wa wutwa ne ntro ba akope edro wo ma onya no yi afiri ni mu ka no kra no wa kwaji loan wo ko no bo na mani o ye di sika ne hye wo nsem de wan ka nchire no wo bu ne kwase a ono ne tie wono na ebobra ade na wo se wo ye sa ade no okoka ohia ni stubborn proud ne bu ofu wasesa ne niema afirifie ho e hokra wudi fo be ma nyaye o e na ade ato anu so akofo ba bi wakotwe mpro beti apamu wo afiri ho on se ba bi ate ohwa be ma na tata no kra onim ba bi ya wote na wo wi abesu agu yeso se enyeje nkrofo sika ma mama na be ma na ka se ase me waha wona no obefra ye we obebisa mu no na woni ho I say tina make us be just wa na make a chichiro no se wa wada be ma no wa onka no kre ene mi gina ka jetia e tina me wa asokwa no kre die ni mu watimi aka che be ma se wo ba obra ho na be ma no kro yo obetim dia to no so kra so otwempena watumi aka che be ma ne dadan se me ko me bra ho wo hihye mu a wo bra no 4 years kra wo hu enti se gidie ben e na Akoma FM fo benya ye de begigi ska ma wo ye ti aso no kra ne ye ka onya ntro sam ne ye di no ha mama me hwa ba o ka asem no nyina me hwe ne din unse nana bila no sise na so de me ko school enti no se asem basa no no ni tie wi o se nana tie unwa ya asem ne adwuma hyehyɛ wahyehyɛ adwuma na nani sunti bebre nti adwuma no antimi anhyehyɛ ne yie o kasa na me se opie na me se nana o si o ma ne ko sesi obekasa akomafo apano mo enso asem yi na da se eti ansamfo ne sososo ene sika na bi wanhwɛ de Ghana aye nkɔgye nkrofo sika ma oba wo mrɛ wo ho ase wo kunukura watwi afa ne so wo nka nokre wenti akola fefe wo de ntro na etete na ana wo expect sa akola fefe isu mesua ntro menti ma bi mo asekra wo wafo nya sika afaka ya nyeje na gihye obotom ne kodi wo mu ukunu abra wo bu ukunu a ekai bi kra be ma nko obetwi ama wo be ma ne se obisa producer se unim se oba ne be ma wo ho na so onya ka esese be ma na bo no ose ne niema wo ye nti na mendu na me oni suban ne niema wo ye na kwan a wo fa so kɔgye sika no eno okɔgye kwa me ye sure so amfa nton ade ai kafre katwe because be wadi o emei me say si say ye twantoma na mfofo odamu ebi kura na waton wade okɔgye obi niema aton adisika no ɛna ama
odi koji loan no once ma yetisa na misuro ma kwala no areho oba fefefe we no free nsem ententem kra akola fefefe we wo de ntro e kire no wo de na di wachi o mehwe se de etwa ntro no onsua e kire nso wo school a eno ne nkola na wo na ma bia ogina kwa ho me ko ha na ho anwan obi ba me store ho sai eno wa yira ote santas obubo odinam santas de se Bempah ma me number ma me na me frɛ no tena se sa wo me ha na me nkire no eno so de dabi edi be 1 hour say ma me no wo be 4 eno odu we ejina ha janshi we no odu we ejina janshi we timotimi jeje a no akama bom enwumre be 6:30 me tutu me shop mu a enkola be 9 na di ma me echi a wo mo ko nam frɛ no nam so many was in terms into nim so siska no hwemenim nam se ti waje on we akwa ene me de manfa ama no hwemenim wanka word awre kokora akwala na enya akwala no wedi be sen we nya ne ma me number ma 14 asesen Peggy oh yeah 4 Peggy was 6 and 5 bi otime bobo ne uncle obo ne ma me no obo ne papa ohima obo ne ma me no obo ne papa no obo ne uncle no abo di ohwe omo ne nani nyina number 14 years uni mo ma me number say wa kasa kire o mu fit mutisi abonte a na me said about we papa patase ba bia agina no agina na junction odo bi agina so se ka bia e ba no osre o my ade Reverend about 2 sis and loss why then what about 2 sis and loss Reverend, the road is shaking today. The road is shaking shaking pa okay young boy am say ye hwe obey asem ya odi bay ya e kai me asem bi eye asante nwoma no etire num nyi mu nan eso obey bi a wokwa ware a unya ka faja ukunu unya ade ya fabrafie but oba na no bi ana ode te aware na se a wo kope sika no o ma be ma no ehun se me kope sika e wo bank uso sika ni mu wie no wa ma be ma na nte ho hwe afi na eka ba chese be ma kwadonto be ma wonim ni awoye o meje ka no na wontua ana Mr. Dina on say be ma no nyini ni because kumasi hakra yankase yabusua panyi ugina hwe matter de sofu panyi okotwa kire no John wakotwa kire no on say okita autovan cough the Lord is my baba omono yamfa apaso na yi omunyankopon na nkasa na yi omutiri ho ma omo me producer asem na aka ono asem na me kan waka set ya no me nkasa ntia na yankomo ni edi so etino dia me pesa me kan nyina na say wi ase nokre ba kope nokrasem oba ye no kase bia medeka na eka no mihia moa so beto hwe ensem a oba no aka ne ba no aka ni kunu no nso aka a one chase yankase producer pa kasa no ogie achinye dabi minyini o market chenchene o market oso okuma se Akoma FM Onua TV oso still minyini so atase ya mi huno se oba ni mugidi na asa na mincha wa no of course ba na eba course ba ye so pa ba ko frey o so onima baba we pa wo seshi omo ye busuafo o se o ware fie ho no mo sesen obi nso frey ensem ne de information wo wi ase information e wo wi ase enkrofo kansem enkrofo chechensem obi kura so afre se ni baby daddy ne pe ne ba no ahwe ni yie kura ababa we makwan abetena se wi onse ade ba kon ehun no se wo obe wo te wo ni bi obi kura so ehun mobo age wo bai hwe no wo se mafe no edi akwala nan samra menchen akwala nso saba wo nchen kura ni ska wo de hwe no edi no just ehun no se oba no o problem ana wadane abusudi enso amani kuno no eno nti na amani kuno no nso no anyini ni e wo kwan bebre so because be man say empre bebre no wadi ni ntro
eto da obeka so okoni nuanom ho na one nam baabi obefre ni nuanom abisa no na che se oba no kra eni ho enti oba we de che se enkoyi kra enkoyi amze adwuma wo hyehye no wan hyehye adwuma ni ye wate afaso aye tumuru tomobo tomonda papa ma memfa announcement we ntwam abrante bi frɛ o say oware route no sister na nsem a okanyi na oboa no omokro mo hwehwe na age ababa akwala na ahwe no omo hwehwe no mu hu no enti mpacho be me na se o hwe yen ana se oda so tie yen afrɛ 0530507849 0530 number na that screen so no 0530507849 0530507849 and also obetimi aye WhatsApp e was 0246 7660 0246 7660 0246 7660 papa to aso mame so nti de ampesa me kana se wohia moa ma yenhunu se emoa ana wohia me hyehye adwuma because adwuma wa hyehye na asa abo ankasa ho so adwuma efia ha kwahefo ogu ha o me kam kiro ebi aye word pa ebi aye word on se me na be gu ayu newsroom ho onim kusa de gofu aso esi aye hia dino we are so tipupu anu a obi edi papa yema etiefo nte ase se enye se yegu sister nanim ase obi aba ha ama ya jeje mmoa ama no etiefu ehwe ye sebi manu sisimu na so obi ani ho asebi oye jimefo di ohia mo aba metiefu pa eni mahwefo pa omo hwe wo omo bua wo emu akode emu asefata no na sister yi ni chese onse ade ba akokra so no se one oba ha ne sisi nchi ai se producer de no nanu nchimi producer crodin sisi ni ye onya apache a oteche mu just obetime de nsa aye den aye mango kra ba papa kwekwo de bia me po ametobi me ne pegi ene pe me ene kra me ne pegi ye di pe ye pon ye beto mango ye di papa ochina kra nso asa ye pegi birthday ochina ye pegi birthday enti mpam cho ochina ajua UK antia papa je so kai ajua UK so ochina obe serve lunch hey boy papa for anu sina me nko pegi so don't yesramo edu time bi na de wasem ba ha aha ye kyerɛkyerɛ ye tufo ye kan ni mu o san kyerɛkyerɛ ye de bema wo o sa futu ye de bema wo o sa ni mu kan ye de bema wo because ensɛm ni bi wo hɔ a entwa yi de ye bie ya no kan no ho adwuma ane ye no ha tie tiefo yesramo ye ngu wo bi anim ase na asɛm o de ba ye no na wo hwɛ saa asɛm ni ye ka kyerɛ wo sɛ boano a sɛ wo be boano de ye wo wa ho obi ansi wo nhyiran kwai Peggy nana ya ai gen odika yentimi ntina dem hanom enka se woneka okay odika sa no woka ba eniema ben na kire se wodika me kai se tifo mo nyina obisa no wantimi anyimu ba akokora amba book no kra wa book na musimu ye nipa num na mokogye ye wo book bi ho a abibia ye tua ye fele enu wantumi am provide nipa num a wo no mokogye susu no wantumi amma omu bia number maami antie ku se hwan no obo ne din antie ku obo ne wan kasa ka ho miensa na omuso maka no omu wo hin minim se ansa na se bang bi di sika bebo ekuo bi bosian meka ku a bia nipa num bi bosian no ade se muninnem mo ho efisa ba ko antua mo nan na maka no mo na ya gifiri mo ho abaye ye ntimi anya mu bia anyeden ama ye mesi ye nkasa woneka eka de aba be ma no kra agya tu so de kana kwan ofa so kogye sa bangfo no epew ukunu sei maye ma adwese nka metua ba ekwan a wo fa so akogye sika no eye abufuo edi ade na wo se nka ye nua bai wo ye oba fom nanka opani kunu ne chew mama se oye stubborn proud eye no kre
wakwa je wan kanhye no e ka ba wo se oba ne be mate na se oba ni nyaka e wo se be man oboa no na den na wo mre wo ho ase ebiem onye kwatani se bi onye bubuani umbubungu ho wo yare obi anka se yare mbaye wakoda hospital no wo hia wonti min provide e ho de ye nhwe ho menua bia na wo sori ye na wo hu sisi wo so no e de na wo ye se mango mpo na wo pe 50 cedis akoto ansa na waton a na ice water ofanko you know say me nim ofanko very well ice water and na manfo agege stores a omo de omo tewo uyi bag ba akoko a ode ma 6 cedis wo ton a wo de 10 4 cedis wo timi ton 5 eda ya eyesen eye 20 cedis onwa akyerew ade na wose akoda panyim we ya woso so obunsa wode na so wo pan na wode ne srasra de owo madam ne ho kwan kwa wo fa so de akoda no kwakọ ma madam no enye kwan pa so wo se mi kodi kwan baby 1 week aba na adi afe madam na nka na nsi abontene oni abofra ne tenan afe ba esan kwan ya wan fa so a kwan pa wan fa so anfa akoda na ma madam no ene ma akora no madam ni papa ni kunu so ye de ebufu ye wakoje wa ade e ba sa wo ho akyerew na bank for pe wa che no enka sa akosere madam no sa madam first one ma anya ade ba si ade me ho akyere me yankasa me de bank bosia kan ye pa me ache me madam ende agiwu bai na ne ntena eno so wanye wo se abofra ne papa onhwe no akoda yi so say just February ya na onte ne papa nka maame wo chirewa akoda ne papa nwuye ne nsiwa no nwuye wanka se wagya ne wona se wo de wo bai komo omo amenyo cho se so omo ho mframa na se be mo omofu ame ahyema omo ma wo be omo na no enho mframa ne bi di ombe dinu ombe mo na ni bi adan na wo se wo wache wo de wadwen na obi anka se wo ndeka ba wo se wo de wadwen ndam ase mami bia minim na okejetia da bia okete aduro mi free hospital na eba dada de me hwani din nam se fa aduro ne hyem na mnya dai menhwe aduro aga na ha ya brase ni kwanse di treat no eno ne kita maame no na se ya aduro kita no nanti kodwo ho na bia no de ntuma kru no nam alaba ne children hospital honom Benam se share mimi na odi bedi me. Mimi ba jiwde no kwa wakwajeje ne de ahye me botom. Won ye nua bai e ka na aba no enka wo se nko ohye kwa obai ebia me ye adwuma. Na mo me ya me ni akula ne dididi. Wo de ka so so ammo ho hyedem se bi abo enwo ebede no atwa ka no. Na wanfa bank for number amayen wanya wo ma no omkwaje ye no sempo yetiefo be ye wadom na so mbegege kakra ma wa ye denya bank for ene omudi nkomo se sika no ode 5000 otua ye akasen wotua sei ma ye brand ye ntwa kakra sanne mo ni nyina wantimi provide baby krokra bank no akwaje busan kwa wantimi provide ti se ye nuan opese ye den etiefo nti asese enye se bia wo gu nani mu ase omukura na abribie ya se yakoso ne kase ye sresra ye wo Peggy jina so mame hello good afternoon me pacho fama ne Alicia ne fama no Alicia me pacho mo fa kwala ne mame pacho na hwan na me ne wo kasa yi kache Alicia ne te black ku ne ne kasa no be hu ni papro aha me na me bisa o etiefo nso tie o nti wada o ma me hu ni papro me efre mi kwaku mpacho kwaku wo den ne maame no anasa akwala me mfa ne se me yere ka ne se me yere nua wo ye ane sa root no okay mpacho den na onim fa asema root e ka no ho e ka na wo kan de no kure nyankopɔ no e ka ne de no kure okay na that was a time bi na me ne sister ni na wo tevi ho e yo mukuro mo ho e pacho mo tie ni e pacho mi tie o pa enti ho na wo ye dede ho na me ko hu ni sister no na me fa ni sister na me ne ye de e ba kra hansen ye ba na o fe sister ne de me ware ne se wo de ka bi na de ya na ko ye no o pe so be di enchen 3 days ana mi omni sister ne bo mama ne na mi ti yo mati se wo sister so be di 3 days o mi enchen ya aja so me mababu se na mi tin me fa ne se o so ya mere enti de bia to wa mi tin mi re so kwada bantin ana wo ye de ma kwan na obai o be ka be 3 months ya dan so mi tim ne me han eye single room and porch ni na ye room enti dulu ba ni ma wo se da bi se da na kwa na ni kwa wakwaji loan mi hu se wo kan fi e wo loan hu utimi fro ku ni din komo abra me kro obesem ni be ma ni ntimi bi sama se ntimi bi sama se dia o ko e kra so ko du be ma na ma ni be ma no nye den enkata e ni ku na owo kan se ofan ko bari ya no
Okay. Ana manene kaya no manene kasa no no asem na me kan ni ko na anya bi enti mi na mso do da na so room na sing room yenkom enti sa je won pa ba bi no ha ke kakra ana ni me de tu ni nya ba na ni nya no bo na mane ni me senti ni sa ni patu ni ya ka fa ko pe ko yen sensen bebre up to now ni o free ni channel ni sa ni ko pe ba bi ma na ye pe na la ba dia ni ma ni gu si ya me no ka se ma ni pe na la ji e ho na ni ma ni gu alaji ni kura ne 3 days me ba wa ba me ha se yan kan jire yan visit visit an ma pa ne na ni free dem ho what ya see ana boy akala na kan ta kwa wo ti ho no o papa e fe na emos o se ri ho abe 3 days no papa no e fle se o fi ne ba na me kura ni hu no de dia so di school fees wa na no pre me boy na pre me o ka jire me so atani akala ni school fees e di se me tin nkan na mi se wife na me ne tin se ebia wo musa fala ni ko su ana so wo tete on kwa so hu brenya ni mu brenya ni wata ni 3 million o ka tira fala ni se u school fees abra enya no kre so ti asie e ti so betno o ka so be ma na nhwa fala na obo abe ma na hwa fala ni sisi ya akra tin ba pati de me jira na ase me pa chowo na obetina mo ho no anamon be na ohun se otu se ebia nka wo soa nsuo wo soa ebia ana me ka se ana me kwa me ka se obetina me ma hunu attitude na tetre se bu so do bi ka obepa kwan bi se nga be ko tua ni panika me pa chowo no ba na onyare oba me nche ni de no kre no onyare but ne ba ni mum ne be yare ye ne ba ni be twahwe e wa ha ama so fu bi wa ha ho no ne me wife na pasori enti so funu kwa na bompa ya ko si se afra no ye den akoton ba yare de oba ne bia mpa bia ma ha ba waka kire me se wa yare ye yare na wo ka ne de anya me ande na me hunu bi me pa cho na wonim se akwala no ne madam bi ekotena ye akwala na ni sita na emfa se me yere ne bo mama ne se wani ge obi kotena ye sita bi kotena ye na sita no ne kotena ye no okotena ni nchen eche na me o ma me no so me nyim ba bi owo so ati azie na ekozi se visita no asa akoya akopa akwala because we dey akwala ko je benet ko nche won kan ni ba bi akwala no wa se bi akwala ze ni ka ze ni pa ho wasem entine wa so we dey o fi we tira kwa ma be fa o because dey akwala be jam ne se wo me plan no o me hwehwe na sempra ba wo be san twa ho abechime sa entine wa se o fi ni sita kan akwala na ma me na tira kwan na o be fa ne ba enti ma me dey sita na ye ma akwala no e firi ni nchen me pa cho betimi aboa yen with Amos number Amos ni number no me pa cho be ma me mre kakra na kama amam me pa cho ye be san frɛ o pa na wo fast say oba so Alicia do ye oba wa ha ne nka Alicia me ko ene nwanwa me ya say odi akola na echichi sa because of say akola no ye oba ati enti so ko da ba bi ni so wan fa na ko da ba bi ye obi kura bi tin every for akola no odi akola ne nka sa Alicia kasa Alicia Alicia kasa yes Ali da ati say na ba che na de na muko kuma sia mankra na ba cho mele no ko muklum wonum na mere ko mukuru mu ase me wa ha me kura se nye ti yusu na lahu se anu kura mi bukura na bo ma nya se mi me he emra me he kan se wo mu ti am be he ya wo kan se ma ka minim se mukura mu ni abla mo mi be mi zale ji jam wona mu su go ti ya le ji no so ba abba mi se mo na me pa mo nya ma fi ni da ni mo ho anu so ji za to ma den mo ko be amon kra na ba cho time na me se wa ko ye no na ye hu ni ye hu on tie ka si bia won so ko na mo hu mi ase mo me number o ma me la number ti tu no mo me number mo o ma me won number ba me say ma last number ti tu no me play ma wasuantro ma kwatina ho no ma disi ya unu se mo unze mugu manu ma se man kaza na mugu mu manu ma se no
Grandpa cho ye be san so afro ne ya pe Amos number no ye da se pa. Amos ni number na me dey me try say me nya mam na ka because I'm require me mo ka no ye so this of wo. Me pa cho ai. O papa no this of wo akora na papa no o ye so. Okay. Aha, the me try say me nya number na mam sisi a. Me pa cho mate. Pe mai ye da se pa. Abena. Mami. Abena. Mami. Wani kum. Mfa nkodwom ohun. Na me bisa wasem. Ade. Wani kum. Debi me ho ye pa. Ohun ye. Na daro. O shirt na fe. Me danse. Fa me kodwom. Mate. Ebusia bavia yedru ye kodwa so na mamenkamfo ema wo se emfinsha be ye se edunum nie na credit wagina ne naso pa aye adwuma eba ne sikasem ene se ye ba obosia fa yi wadwuma fa bi ewra wudwodie num na enkoso emfinsha edunum nie credit na agina ne naso edi se adwuma no ene wo mo kire se ebreda ne anu ada ne hu bi enti credit no eni ho bio edin fofra wo mo dia ba adwaman so ene bills micro credit enti wo ko adwaman so anasa wo pesika seme ho ntotie na wan take credit na sa wote bills micro credit a adwuma ye ku na finhye dunum nie ye nim wo mo se wo mo ebo adwuma wadere no wo mo ankasa na emom edin no na asesa enti wusika sem se ye bosia sem wo de koye ye wo de hye wudwodie mu ayefro ene ne ma eka ho no ayafo ni eche mu ewo bills micro credit a kane no na eye credit edin no ene da wo mo eso na wo mo enso wasene ewo sa kwan ne so na ye kai etiefo adofo se nyame aduma PM Travel and Tour Agency one more any media general Onia TV enso eka ho bi way vacation in Dubai nana ama McBrown eno muni no etusa akwentoe na watwe mu a enije wom de bomfrete enti se wo pe Dubai no bi akọ na wo pesa woni wo man ni na Empress ehie mu ejije mu ani se ne ye didie ye yimfonyini anampo se yesepe ye ho ewo Dubai ene ne month ne so a ene na wubrenie se won so beka PM Travel and Tour Agency ho media general akonya wo mo ede ma won na afei enije no watimi enya bi activities a ewo mu no edroso yesi ye boso aye nhwere na emum tia $2,000 eno no eye edan a ewo ni obi ebedem na emum nko awo dan a wo kwa akodem na wotwemu ano ewo Dubai ho ne sika ye je wo eye $2,200 eno achi packages ni be any flight ticket return Dubai visa hotel and accommodation internal transportation eco activities bia afei na so a wo bedi ewo Dubai month ne so no anopeduane na ye breakfast no ade se eno so ehye saa sika no emu bi hye no so wonsa wo wone na se registration yi kura se de sikwe na ye 7th enti ene no wan kwanko register che se adomumre no ade se apa ho anesa for 0509404627 0303942357 na bisamu se ebia akonya foforo ewo ho edema wa Agbozo Herbal Clinic ni edrumedofo baby amekamfo ede amawo ene Agbozo Herbal Clinic wo mo se kane enura ne yenom no ene e wo fa fichire ho tese doctor wanya kokoro do so kakra kote kakra wo de keka bomu a eyedro wono ma bibia ekoye ewo nipadua ne mu Agbozo Herbal Clinic wo mo ene ye herbal center ba ko a ene wo mo eboa ama pomuden hu nsem no bibia ejina brane titiru say ye de adai eno mante ase won mo eno ena eboa opa ewo saa kwan ne so eno achi woni a yafa wo mo ewo adwuma mu honom no ade se wo mo enimdi enti wuba na ye kan bibi ede chewa no watie se de be ya ebetumi aboa na mretia wabi mu yade no etu ede afiri nipadum kuma se hahwehwe wo mo ewo Old Insurance Junction 0553417752 enkan so kwashiman ehon so number nie 0241750282 yako N17 Lounge and Restaurant wuni di abomodin na order adwane ni bi efiri ho eni gisem ne se delivery service ewo ho enti aduane no se de wusi epeno ne babia wo no na de ato wo monim eni awo wadwuma mu ho office wo wufie honom no wo bi e wo kwana no a N17 ye wadwane nie na wo je adwamu awie ya mabibia nso aye kama enkwan ni ani ni nada ebi wo ho no achi ne aya chechecheche no emo no mo sa no eno so ebi wo honom a wo de wani echemu ewo awie ya obetimi adidi ama bibia aye kama ema na wo mo serve wo
ho no said the woman enim esitie na wo mo ho efe no anhwe kora wo kona hwe wo mo sa na eno kora timi men wo environment a wo mo ye adwuma no so enhote enti yafo ani echemu ne kodi aduane pa wa bra wo fa apomodin so afiri ha kumase ha wo mo aibo kwada so kwantempon ne so agri junction eno mo wa omudi omuduma edwoda kopim kwasiada da bia wo mo apono mu ebiebia omudi wo mo ejuma 0530668585 0542787278 na ekopɛ wo mo anuane ne bi enom afei ye papomudi ama nipadua no aye kama nipadua no asipi asita grow for herbal tonic na medofo me kamfo ediamam makacho sese sika enhede ne omemu enti wuto mojadura no atod papa ne prekom papa no so de no ne grow for herbal tonic wo modawroma na yesiesie nipadua mu ebe mo wonu mu ate na watimi edidi na krokra chew wonsa ene wonan aye titiri no moja ene ntimi eni afrunsane ewom winya grow for herbal tonic ni bi eboba obutim se nipadua no afa ne ntuma papa efra na wonso wasipi asita Fwani chiremwe wamai muheba any pharmacy shops ahodo mu na ekwaje edro yi bi enom 0244596532 0244596532 grow fine ebema wo aye fine medical yaka say enkoda na bia school enti mamis no mu kodwomu na mo kwa akoye sa grocery shopping na mo nhye say M4 Food Limited wo mu wi biscuit no eyade se wato bi egu basket na say eboa pa mankoda no enyini from empanyin so etimiwe enti we no wu save cost na afa wo boa ama ebusua no akonani aya pabi ebrefie ho na enigye nso entumimra 0531003892 0266830003 mamemfa wo enko Matadei Hospital ebusua apomuden ho nsenkaye ye de ni echire mo ho scanner hodo wo mu eye bi ho general OPD eno so ekoso Matadei Hospital a wo mu etimibia scanner hodo oba pemfo ya afro ni chire mo ho na ye ntwa wo scanner opese ohun se akoda no wo ye ba wo ye bema enta wo mutimi ye ni na ema bibia nso eye kama wo mu wo Santrasi runabout go filling station no echiri proper ena Matadei Hospital ebutu a wo mu eye adwuma anasefo ne adokotafo a wo mu ho munimde enti adwuma no wo mu tiase nye de wo mu ntade soso mo pa na ye sire mu gugugu ho no ma wo kase mo ne de yetu no edi watam ni bia we de ya hyeda de wo mu afantetie mu nto munimde wo mo ye 0244088918 and also say 0244691759 and now charge number way and shoka home 0540171409 na any Matadei for entoke say mame fa unko 3p garlic mixture piwak natural omo edupo omode aba montene so 3p garlic mixture eno ena eba beboa pa ama sese ye yade wa atene nipadua no eso ache no etwako vitamin C wom edro no ensuo nim ena yemfa nka agenti wonom no prekope na etu yade no ase efrin padua wo de ya hwehwe sanse wone a anomaduro no adanse wo hunu se bubruja enti wo so beka dansefo no ho wabra wonom 3p garlic mixture edro ni bi chene so se de garlic kokko ato ho edro no so ananse bottle na ewom no epai enti wo to ana de si ye se de be ya eho emasem 0248928824 0201000021 Kongo ointment natural ventures wo mo adawroma enema redie no ayeshum redie sadi redie papa bi enti already no be kasa ebe ya kono na frefredo mu a eye Kongo ointment ne de betwie ama ya ready no eni ayesroche aya akopedro ni bi efetwe se adro ye enwie bia egu nipadua na nime nipadua no enye kama no wohia Kongo ointment saudi ebetwe na bibia nso aye kama we natural enti frafra wa bia enim 0249017101 0204616161 mame fa unko good morning heba mixture wo mo se anopa no kebetumi kra wo breakfast no manenye wadro sanse yarewa no adoson enti good morning heba mixture ye bona no pano na chese gidigidi ye gina mu da mu ni nada ye adwuma se de be ya boso so ni ye kwa akwaji aketua ye ho anya hin infections ahodo etu ase e de ama waposo eno waposo ye oyaya agibi menses no enema nko ye wuhia bi Dr. 3 days se na nsa na yade no etu enipa enim no e na ato ne se di no enti wonso ekoso hwe na afei edro ni ntimi mu a enyi yade no emfiri nipadua ni mu 0246594117 0246594117
007 Charistic Ventures ebusan wo mo da room a eno mo de Zahara nupa no aba edwaman so ye kodwa so ne ye bisa edra eboa pa na eyi nkonya ewo nipadua ni mu a eye Charistic Ventures nupa no Zahara Herbal Products ebuso ewo edwaman so o kanshi drug lane edro no benya biato eno achi Herbal Pharmacy ena chemical shops ahodo so eno ni bi ewo ho said ye wotinka ewo nipadua mu sa enema enkoyie no ene mpanifo eni nkomo na ye ma wadro ni bi ento 0246348334 0248569335 Mame fa wonko na agema spiritual home ho na yenkope apomuden yenkope bambo emfemfiri nyadewa ho yenkope bambo pan emfiri enibone eni a eseya de eni a ebres hyebre ase na agema spiritual home ena mekamfo ediama babalawo ngosefo ani echiremu ewo nkran montene so na wontimi emo se yesikasem awasem awo hu nsem ena ayedene ediama anamposi ene wontena se 1-on-1 ne yehwehwe nipaduamu enhwe nipabone a wote wabrabo so no wose omawo yana na agema spiritual home ehonko ene ye kamfo ediama o woni a ekono edi adansedie eba enti ene no entena ho emobi enye obukata foni echemu ewo na hweye na waje entimi enya odi akaso Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters hono eho enana ebuto odi ni djuma 0248594058 0248594058 for woni echiremu ohwe na nana emwa wusunsumu nsem wonka emfama o abena me da ase pagifo anosi ma ya me di manusi no e kan de enya aba e kame akweso obi afra odi ho adanse se ye nua bayi odeka na se odeka e de no no ankasa oye de aboa no ho na obi so aye bia ye den e de aboa no de no o chei de suku yi kwa wose wa anko nene onkita pen po nene okita pen de a ya 0 so nka e be multiply 10 ti e be sire no ompe bibi nye na so ope bibi ye na se later on otimi ma ye prove na ye tiefo pasoro be kwa adwendwi mu na de ebetumi aye aboa na ye de aboa ono akra otimi so o aboafo because ni na yiri panyi ekunu ne ade okay papa je obaya yenkoi me nua ba ne case no ze aye bi me ra ho ama no ra ho ama because oye na dwen say oba ha be piska what you say ona dwen say oba ha oba ya ni abo mobile number 02 asumasi send so na waje na woko and I'm fine sir Saudi a case ba ha no ma enye Saudi ba ya no na ho moba ntino ubetimi akasa hwenhwe kakra ye ho ti se de wona wiase mu ha nyina no ho kire wontino na amanfo aba beboa etiefo a asemba ye from omoboa no nyame hira omopa nyame hira omo obi bia asemba ye from na wo send a penny nyame ntu nkwam na on hira osika sem so ema de tene se na nipa bi feel se on betimi yi so omadwene all the time se show bi se no no abeka nya gege ama no nti oti ya na oba before sa asem no ye be komu a ye be freti for mebam no nya ya embalming ya anatomy ni ya scan no what you say ni hu how a case nye dem ACTM ansana ya straight for mama dem omabem what you say empempi no nipa bi yuso omadwene e de gisika organ ha no ma o de yefa ni case nkwanto nche ye wonko for mo kire omo a omo nsem odin omo na mo odin omo sisi mo odin omo kon mo odin a obetimi aso bibi ekuta bibi anante aye adwuma dia pesca ge ye ogina we ni wodin o osobi ko tonso ma me kra ogina kwa wo tonso a obetimi enyi sika free so me pia adakoma num so kra no bottle keto no mitimi no beten me phone so timi hiti party me topia water me timi to say na dem kam na me denam eti so tonso gina kwa ho a dele je so timi nyesika fashion ba obi nkuta hwi okoji nsuo ni tonwie no atene fa so disika na kokoma nsuo ra and your friend go come yes ni asama ni biom no asako no asaba on free on kodo anwumre no no odi obedi onye de odi besie ba di pebi empebre di omuni man se yatama kore bia begina kwa ho ene ye kore ni surgery ye ni surgery o mama yeska no omugigi sika ni wi a ni ama kore bia 100 cedis de kanya shombotom beku no si bebi wi fufuo ade be kire wasesa location no asako gire bebi fufuro ene ye kore surgery na no ye surgery o etibommo ano antibommo ano trotrom na manfo giska omugigi sika ni wi a ni ya cha mo no de to asase no de sidan ni business no omo pebre
obi body bra na mfa ne stardom na nko yie no and amfa no o se foundation no jiska me ko prisons and me ko children's home onye 1 billion we 110,000 no dey aka to cement di sini dan omo you so madwere no mo didi wo Ghana hasa what you say show na ye no eye amansanti ni program no se ho akyerew asem bi akyerew so obi sisiw uhia moa but nye se wo de wasem ba ya ne ebiem na ma force ni skama fa no kura ne bra ne ye hu se uhia moa wasem a wo kan ensisi so oni oba ya asem a wo kan ensisi so wo de oba ne ba be wrem koraketo innocent girl wo de ni be wrem wa fa ka afra fine waba ye tie wasem ye hu se wasem no ye de tun sani ani a mame eni nyama mfa o si hu no kura no because ni o sandi ni sika de abrawo no wa bre ne wonya ene wo hu mobo ene wonya ene sika so di ba de o di ba no ene de ba na no na bila ya de bi ene mu se Akoma FM no kura trodo girl ba ko ba ya no so yare last week no sika obodi sandi ye nyina okodwi ni nyina mobile money ene o de man se ma me je wanya 1 peso akwa wo so we na man for de asend o de che nyina na so oh good o de man pepepe enti se wo de wasem ba o si ye hwem ye ne ye biem ye ansa na ya franco for ma bam o hoden o ba ye ka so hia moa o betimi afrɛ ene akra abra mi ton so mmema baje koton na nya bi na fa ye na mo betina simple say ye me gigiska fa ma o dia ma me patwa na dia amfa because ha no program na ye no ye ni bibia keshe for a enti so di keshe ba ye be wo se keshe na be boye no ena odi kaka akwahye o be kwahye a ye be kwahye o dada ansana ya be de woni ya eri amam enti ye pani chew yesere no enye se bia ye gu dani mu ase ne mo etore bia o se ma amamfo hu nukre a wo de ba ye nukre wa asem num ye gu woni mu ase ne mo se wo ya je se ye giska wa de bankrofo kwade a ente sa ye show mu asem ne tachi Akoma ansana ya matiefo abam ne ya boa enti ne de me pani chew pa ne ase bebre amfa pa chew bebre Mr. Nipa, ne de on fan che. Amfa, eno so che se asem bi hawa, memfa ma. Wo de bra. Meba. Oh. To aso. Bra, ade ne ha nkwa de bra. We say aye say no. Ye be pe koy akra de papa na so onhwe no krampo na. Ye ne be kasa. Na wotime aye den ahwa akra no. Se ska no eman tentem a on pe kon be fa so a ebetima ban tentem na etimi abo akra na mana den etimi enye ne school akọ na dachi no wonya baby papa edi agina te na de me pa ne chopa me pa amfa For 15 years, Quick Credit has been your trusted partner in micro-lending, empowering lives, and making dreams a reality. Today, we're excited to announce a new age. Quick Credit is now Bills Microcredit. Still committed to serving Ghanaians and changing lives, Bills is here to show you that everything is possible. Join us as we embrace a brighter future. So ono na mpene ne sa ono no opene ne sa 4497 0322498035 for Wajen Trebra. Hello, good afternoon. Good afternoon, Obaya. Bacho din we be akase free. Obaya, friend na na dia dem ka to. Obaya. Ohani mani ma dia. Obaya. Me da ha ti Obaya ni ya mo. Sa. Ni ya mo pa di se le pie bia obi ya de ma di mo ba dia no so me ta ni ba o. Ade emfa. Emfa dia because emfa to bi o di emfa ti a to ma wa to ti ade so ti a lo. Ya ni ya ba o. What the agreement but about the which Akoma so honor Akoma de afesia you there agreement or the banner so Akoma go play the man no go piano kan wa na ne ba na o de ne ya sa de na kra no o de abusisem ana e tra kra ne so no abusisem sa na kwa de be kana wa de afi o de ko diliku e wona na wa de afi ya chemwe yesu de akwala ne de yesre nyame akwala ne de onyesa kra. Good afternoon. Good afternoon, madam. So dini baby akase free me dofo. Ekacho we been the God because free abrasa mai. God e yenti o. We ba we no ababa we ni de no me brof na beka chense me de ataska. I say bia enyi na aboko no. Eme se Akoma Nsem village
ɛyɛ kwa mapa paino mbame economy maskani mayi bibia yibie ne finifin yami sense nyanko to nshiramu nami yabano ni yabano onye ni sise yi okay onye ni sise no dey stand get we dey gba yeah that's why that's it. Good afternoon. What did man happen? Oh, mama, now what to say? Yes, what did man say? Nyami adumo, but you ain't you. Well, you are bano. What is a Miama and ordinam? The Hamu Momudia, why are the no one is able to be a demo? The minute I want to be a demo. I can't abandon many and come on your claro. And come pen papano. No man I get Acolano because the Saturday will reach Acolano. Obey you know, not a papa. In the Canadian Camonia turning to us. Some pen papano number. None for my job and fan Namano. So by no woman, I'm one Acolano. Yes, that's it. Good afternoon. Yeah, no, my son, man, cafe, Acorano, the Travis Ubamo, or Yama, possibility. Good afternoon. Hello, me. Obama kwani mwakuna dona friend original Nigeria the big contract papa kuchina mbele original na me say be into this free original me friend na phone na dum me so bin previous abi be so ni be ya yan tinken kon ti o so ko so here for no we program here yan plan find graph ko so I'm not pay sanka ho no jono Mate. Papa. Sebi. And then executive because you are location. Meaning the area. Now yes, some bet to this one. Sebi you have sebi account. And then kasa be important ko. Then you kasa work and maybe see the aba. And just the fan to offer. Over there me be some medication that ko say. That's what time we do that. Now papa na na go to my 1 minute dey na for. But this is for Sebi you can crash you bet you have a man with the other. Aba beton. I'm sure. Every person is there and try to address something about phone and summon. That Abafano is carrying the future of life. But I was going to say the chair before. Then I bet you that when the better can you about the a good quarter just only to two. Over the next He makes us I can be there and I say the strategy. Now I'm going to come here. Also, if you just come academy, the big brother Corona. The bit you have once, maybe the idea. Don't have a come and watch it. Yeah, yes, yeah, that's it. 0243114497, 0243114497, 0322498035. Hello. Okraye sita no ndio na na ko na mbia ko mani tu ndio tio wa from time ti ma mo ni dimi okraye tio ya tio papa na na dia de ye chia no ade nso ha adwen na ye de na nkrofo peso mu rem onu nkwa do ye ya. Hello, good afternoon. Bacho Bacho yenti o medofo ni na fa bi after that they gonna put you equity down. You think yes ma if you do you have bra if you do you have bra so the fire go be anti no every say some be san na ni twani if pay twani if for mom ta e for if for mom ta ni ska me papa ye kuyani enti enyo kuyani bia ba na ye correct percentage right. You don't have to do it. If you do not call the first person, and the body could look for a break. Oh, a body could look for a break. If you person is very good criminal, but situation. If you don't call the first person, if you gonna have him out, what would send that? Because I need to be a hole. And what would send that? But this is it. You have to look at the money. And then we said, how a better than you know that. There is a we say, or the first from the back. When you don't could look for a break. If you see what you
the next 50,000 no copy account do you dey come and put out your credit and say you know only the people that know what have done oh it is something more you should too listen be our involved or benefit but we be na attitude to think that bro cinema or no sabra yeah that's it to be in your boss wow but it's yeah that's Papa Jose the all kano obi wani mama ni papa eni bi better na why the for what you say enti no that doesn't mean say o mama ni papa eni bi enti no na won so oba better na say san be fa ho obi papa oni hwe ene we skani kase okromu a utie nko for stories a e bi free krasi tu ene omutu kwa broche eromi what you say enti sa o mama ni papa eni bi a o so bo ho so na kakra na omode wo ko ene to aso na no mi nyame ahia ma odache oba obetiba ye adwuma obetiba ye adwuma enye so oba no se ne krasa ye be che ne kwa obefa so a e betimi abo na mu untimi metan radio so emmetwa ntro ma yenso yan support ntro no kwani nyina no ye dase abusiafo fresh boy Papa J na ote nka no ote Queen Sabi Debrada Banka enka sanso so na Reverend Sia apart life ote nka ote Ajua Peggy enka me producer Nana Bila Kantanka sanso ena Spatus sa kwade kwadwo wote nenka Rasta ho ofe Beluchi ono ena die enko Facebook nansa na mekọ no ma memfa birthday enchia kesia pa enkoma makuma Jennifer teacher ni ewo empesetia Jennifer Nyankopon onhiraw we afri ukunu James J eno hima ene mia nkasa wakuma yesre nyame nhira ne enkwatenten ma yeda wase ewa nigi a wodi abaya brabum yedo pa abusiafo midi edina na ya Owusuaa Bempah nyame adoma ochina yebesan so ahia makramo